makaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ita, isagot mi kada kayo ti umuna pakasaritaan nga intay pinauluan iti. Sadot nga agasawa. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Neng, apay kasla kariring yung mo, Diana? Uwan nanang. Ay, una yan. Agalas 11 iti aldaw. Panaglulutom para iti pangaldaw ng di kay pay namigat. Saan pa yan nanang? Takariring mikat nga rod. Agluto akpay lang. Nanang, mabisina kon. Uray siyak nanang. Mabisina kon. Makita, mabisinan dagiti anak mo. Ngam awan pay lang nalutaw. Ala, umay kayon apo. Taijay kayon balay amangan. Wan lola. Ay nanang, sumurutak mo tenta umayak mga ala iti kanan may kanidante. Ana, Uwan ka din nanang. Tadjay ilutok ko ma, isunto ti ilutok ka pang rabyan mi. alain tayo garudan iti balay. Ngala, mangantan lakay. Naimbaglaangan, tadapay nabati nga inapoy kan si dandananang. Ay nawaw, naggana sa nabiyag bakit. Kastoy kumakanayon. Manipod ita. Kanayo namon ti mapandumawat kadakwada. Tapno mairanod tamad. Isu nga ron ang napanak di mawat iti kanan talakay. Un abakan. Ala, mangantang arudan. Tani, agririn ti boksit ka. Ay, huwag gayam lakay. Nasabat mi mo ni Nana Lucia itay. Mapan kanto kano ijay balay da intun bigat. Adda kano iparamid na ijay kusina da. Manungay ka no ti swil daw. Di na may imbaga. Damagam to na intun adda kan ijay lakay. Rush ka di da ito nga ipalabayo, Nana Roseng? Ay, siya ang magkidi Ala, umayon tungol alaan, kalpasan ti may sang aldaw, Nana. Wan balasang ko. Nagadumang agpay ti lalabaam. Aywan, Nana. Kortina, kas kada ulos da kita. In palaba ni Madam Victorina. Usaranda ka no dita transient. Kaba alam da kita nga labaan, kat nagadaw. Tulungan nakton nila kay ko, Nana. Nalabit, paawi den dayjay, anapan nagpalengke. Aya, imbag kayo pa nga agasawa, tanagagat kayo nga agtrabaho. Aywan na, Nana. Tay ko na da nga rodan. Agtrabaho tay nga agtrabaho, tapno guminawa, tibiyag tayo. Aywan balasang ko, puno launay dita. Nagagat kayo, iso nga sigurado, nga agbalain anasaya at ti panagbiagyaw. Wen Nana. Jakon kasapulan ti manangdan iti kadwak dito'y laundry shop. Taadamot ni Ramil akatulungak. Ay, no kumata nagagat mat ni Diana kin ni Dante. Nasaya at kumamat ti panagbiagda. Katno awang kanumot pang gadanda, Nana. Ti kunam ki day, talaga ang nagasawaan da ti kinasadot. Naulpin, adawal, isimang ba, kanya. Dantay, aldawan nabarta ka? Nani, sika magayam dayta. Kunak no, asino itayan? Ikandang unit ti kwartam, daddy.
Naigatang ko iti tinapay dagiti anak ko. Dadi tarupam! Ano tatang? Abi ang nanog kayo nga. Ano ko? Tarupam? Kaya't mo pa iti kugtar? Ha? Kaya't mo? Sana tatang? Saan? Aday gatag mo iti arak ngayon ma'am. Dumawat ka kanyak iti gatag mo iti tinapay para kadagiti anak mo. Clarissa, bakit? Adan samit tumdas ng urnong ta. Mabalintan ti manglukat iti mini grocery. Ay wan alakay, ngam kasanuta ngay ama asikaso kat adamot tay laundry shop ta. Kit di ore mangala ka pailaing iti ore may isang atandanan ta. Mabalin mat kit di ngam sino ngay nga tati ayaban ta. Kitaim te nagaget ken amom ama pagtalkan bakit. Aguray ka. Ni nga tadayana tawan mo trabaho na. Nukunam nga awan trabaho na. Di isun ti ayabam. Sige lakay, takasaritak to nga ron ni Diana inton bigat. Nanalo siya. Mabalin ka din nga ala kung tinabati pa'y aswildok. Ay napalpasampay matitrabaho madante. Sa kunto itad tinabati aswildom. Sa nabali, tay palpas kumutoy kontratak kada kayo nana. Lababo lang mabit lang daytoy. Iso nga itadyo ka din tinabati aswildok. Ay basta lapasampay nga umuna ti trabahom. Sakbay nga itad ko ti sweldom. Unay kayo matlakit din ayan nana. Di kayo makawawat. Na, tasyakpay ka ti sana makawawatan. Basta palpasampay ti trabahom dantay. Sa kunto itad ti kwartam. Nga may, no itad ko ita, sigurado amapan ka man aginuman, kat di kan tuman makatrabaho inton bigatan. Ay saan mo nana? Umayak to nga umay. Uray addaman bilang hangover ko? Madado mga mintisaw ngam ti trabahom. Lababo lang nga raramidam ngam aging gay ta di mo pala nalpas. Ha! Sika ti makaammo dito'y laundry shop, tasyakmat iti grocery, Diana. Wana, Clarissa. Kat yamanak unay at asyak tinayabam ngagbalin na katulungam. Ay katuan asino pa'y kumatag di tinulong no sana datayo matlang agkakaaruba. Amok ngawan ti panggadam, iso nga si kanti inayabak. Ay, wang nga ron. Kat ulitak manandag yaman Sige, taisurokin ka dagiti rombang aramidam. Sige nga ron. Di kagda nagtagagutak. Kan sigo din na nagagatak, Clarissa. Anya, saan kayo pala ang anangan? Manipod agsapa? Katni, pangaldawan. Wan Lola. Awan mat ngamin makan ijay balay mi, Lola. Iso nga imay kamin adito'y balayo. Anya launay ayat yar aramidin jay nayaw. Tasaan nga agluto iti kaninyaw. Awan ni Nanang Lola na pan nagtrabaho ijay ayan ni Auntie Clarissa. Ay ket nagluto pa'y kumamit ati kaninyaw. Sakbay nga na pan nagtrabaho. Ay nawaw. Ala, umay kayo, tamangan kayo. Apay ngay Diana, di mo pa'y malakinupin dagita nalabaan alupot da madamlos. Ay sana mabalin ati kasta. Or no sam dagita antap numalpasan. Uwan ka di. Aramidag no madamdama. Awan tumulap papanan na no sana malpas. Masadutak pa nga na talaga itang agkupin. Iso madamdaman tong.
gayam dito'y sirok ti mangga nakaindayon dante. Ngam di mo pa'y mailutuan dagiti anak mo iti kananda. Ririing ko lang ron nana. Apay ka day. Pinakan ko dagiti anak yaw. Tawan kanu kananda dito'y balayaw. No kasta, enton maminsan, di yun ton idapakpakanan. No isuntumat lang ti umayo pang sersermonan kanyak. Anya? Pakanan nyo ida. Kalpasan na, umaydak ung-ungta na kasta. Ne, ay, Dantay, nasaya at nadanon ka dito'y balayaw. Nay, ada ka magayam dito'y abalayan. wan abalayan. Taim may kuman inungtan to'y sadut nga anak mo. Ah, Di pa'y makaluto iti kananda iti pinutot na. Idintaw ta dala ang gayam dito nga nakailad. Irresponsable nga ama. Adan saki di malaan na. ay di nakiraman at ipungtot mo abalayan. Ang sa anak akas kinidante asa daw. Nagagatak mati ko na. Ang yakman amaw no apay asadot daytoy aputot kaw. Ay, Anyamatan, sumardang kayo man adwa. Dito'y kayo kit din balay may nga umay agrikyar. Makarengreng kayo. kasanungay nga sumaya at ipanagbiagda no. Nagpadaan da mga agasawa sa daw. Ah, abagan mat no. Inmalakin ka ni Diana asa daw. Ay sa anak asa daw. Nagagutak tupay. Jakman amo no apay asadot ni Diana. Oy, si Kadantay, papayaban na ka ni pari kanor. Masapa ka inton bigat. Tas si kakano iti mapan mga rado iti talon na. Ay, kwatatang, masadutang, nagpudot. Anya, kat iso nga raod ako nag-amasapa ka. Pumarbangon ka no isaw. Tapno iti kasta, saan ka mapudutan? Hey, matay iti bisin ti pamilyam. Tasadot ka mat. Ay, basta, masadutak tatang. Period. Ay, awan mo dantay. Rumbeng na laang kumanga agsalukag ka. Tapno guminawa ti biyagyaw. Ay nawaw. Apay nga yakanayon kamot na maladaw, Diana. Alas 10 ni tagsapa. Sana bala ta trabaho mo't amin na trabaho dito Clarissa. Kasano kuma at trabahom amin, kat no ad-ad dapay asyak ti aggargaraw ditoy. Kanayo na matan ti maladaw asumrek, madi ati kasta. Ay katrumbang lang tulungan nak no kasta nga awan nararamidem. Tamabanugak mo't no kwa. Narigat mo't ti trabaho dito laundry shop mo. No kastamat lang ti panagrasrason mo, itad kon ti sweldom itaabulan, tauray di kan sumrak intun bigat. Ha? Nakalista ti sarak mo tunggal aldaw, iso nga ikisay ko dagitaladaw mo, kastamat tan ti binalim asweldom. Jak ka sa pulan ti kaskin ka sa dot, Diana. Ha? Eh, kwa, Clarissa. Sika lang arod ti tinulong akon, tapno adda kumamat panggadam, ngam sadot kamat. Isa pasensyakan, ngam uray di kan sumrak intun bigat. Gumatangak man iti may sa kilo abagas. Kentay 3-in-1, ako Pico Brown. Clarissa, balasang ka. Wan nana, mabit laeng. Ay wan gayam nana. Pasensya kayon Ngaminikat ko ni Diana iti laundry shop ko. Kasanumot ngamin kat ad-adumot ti panaginanana ngam iti oras ti panagtrabaho na. Syakmat laeng ti mapaturay ng agtrabaho iti shop. Ay, kasta ka di balasang ka. Intad kon tinabati asweldo na. Kat jakon pinagsublipay. Malugi akmat ngamin kenkwana no kasjay. Nasaysaya at laengan ang mga yabak kadagiti estudyante amayat nga ag part-time. Kitwan na balasang ka. Una yan ni Diana. Sinayang naman nun, tinaitad kinkwana pagsayaatan na kuma. Kasjay siguro ti kayat na abiyag nana. Di dakat agsalukag kuma para kadagiti anak da. Uwan nga rod talaga ang nagasawaan da asa daw. Ay nawaw. Malagip mo pa'y biyag ko.
Didamutat agam amo. Nay, agin inom ka manan, Dante. Ay, good. O, nanang. Kastoy at tibiyag. Happy all the time. Drinking San Miguel. Naa, tanagalasan. Mangdun kayo man giti igatang ko iti pulutan minanang. Anya? Amo nga dakwartaya. Alam, mangdun kayo man giti. Maday ti agim imaut, nanang. Agtrabaho ka, tapno aday gatang mo, iti pulutan mo. Ay nawaw. Tatang, pautangan dakpay man iti sangaribo. Ano ya? Apay, pangusaram iti sangaribaw. Kat igatang ko ay iti kanen mi tatang. Igatang iti kanen mi tarupam. Kat no nakita ka anabartag ija istor ni Dora iti kalman. Imbis nga napan ka kumanagtrabaho. Tatang, sermonan dak ka di manen. Ala ka din, pautangan dakon. Imbag lang at daigatang ko iti pangaldawan mi. Ay saan ka nga pautangan, Dante? Agruam kan? Utang kalimutan tumitlaang. Agnakam ka kumamutan. Agtrabaho ka. Tapno adda ipakan mo iti pamilyam. Nagimot kay lakit din aya. Agsalukag kagamen. Tapno adda kwartam. Agtrabaho ka. Tapno saan nga agbisen ti pamilyam. Ay, awan maitulong ko ka. Awan maitad cooking ka, Diana. Ni nanang Mart, dakas tagim imot. Ala ka din, sana balay ta utang mutal alaag kada kayo. Bayadak to inton adak kwartami kan ni Dante. Agruam kayo mating. Makatrabaho kayo ng agasawa, no kayat yaw. Ngam sadot kayo mangamin. Di ula tultuladan da Clarissa ng agasawa. Nasa lukag da, isuan na saya at tibiyag da. Kita aman nakabalaydan, ada pa yan logan da, ay nawaw. Kauan at adak kwartada nanang. Gapuday ta iti kinagagat da ng agasawa. Isu ada kayong agasawa, tuladin yaw da Clarissa kin ni Ramel. Agtrabaho kayo, tapno tibiyag yaw, guminawa. Dayta kumati laglagi pa nyo agasawa, Diana. Nanang, Maasi kayo, kadagiti anak yaw. Clarissa, maasi ka di kanyak. Pagsublian nak ka din kas katulong mo dito yung shop mo. Pangaasim. Hay, pasensya kan Diana. Ngam adun titangtang danak. Agsisinublat dagdi estudyante nga umay tumultulong dito yung laundry shop ko. Ay, kasta aya. Imbag dagiti estudyante ta nagagatda. Isu nga nay nayunaklatan titang danda. Nagsadot kamot ngamin. Sinayang mo tintad ko idikin ka at trabaho. Agagagat akon, Clarissa. Ikarik, basta awatan na kumamanan dito yung shop mo. Maasi ka kumakadagiti anak ko. Ay, sorry at talaga, Diana. Mangsapol ka langan iti sabali apang gadam. Clarissa. Kat no makasapol kanton iti baro apang gadam, agsalukag kantumot kuman, Diana. Tapno saan tong agbalin akakaasi dagiti anak yu amabisinan. Ikkatam ngamin ti kinasadot mo, tapno ada mangawat kin ka iti trabaho. Ay, nawaw! Well, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan nga intay pinauluan iti. Sadot nga agasawa. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagparangan dagiti dramatista tayo akas kada. Jenna Almoite, Reynaldo Quiñones, Freya Simsim, Axel Ray Almoite Diaz, Ferdinand Visaya Jr., kanto'y pagayam yo, Jovi Almoite.
Insurat ni Freya Simsim. Iti direksyon ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyangay manen ti masida, dang bakit? Itlog manen ta isula ang matikabaalan tayo agatangan iti tirsenan ni Mari Mercedes. Anya, itlog man ng timasida. Nanang, tatang, itlog idi kalman, itlog idi agsapa. Sa ita, itlog manan. Adda tinapanunot ko. Tapno saan apuro nga itlog ti pangaldawan tayo. Rex anak ko, umasidag ka. Dang bakit? Ta iyarasaas ko kin ka. Anya dayt na panunot mo makariyulakay. O anya, naawatam tin bagak bakit? Huwag na awatak lakay. Alang nga rod, agrubwata kon. Agawa ama nanang. Tani, mabisina kon. Makauray ka kadimot. Rex, anak ko. Umayak man, gumatang Mari Mercedes. Anyat umay mo gatangan, maridang. 5 piraso nga itlog man, Maray. Anya pa ay. Day talaang, Maray. At to'y tibayad ko, Maray. Ano sam ti barbarya, Okay lang, mare. Anusam nga rod tagure ta isupot ko tigat gatangam, Mari Mercedes. Apay, mare? Dadakkel gaya man dagiti mulam alaso na. Iti arubayan ti tirsina, Maray. Ay, kawan tay naiwanak dagita na imbag, mare. Mabalinti dumawat, Maray. Uray basit laang, Maray. Inayon mi kumaiti itlog asidaan may. Sige Mangala kalat taditan, mare. Ay nawaw. Agyaman nak unay, Mari Mercedes. At damot laang ti ilaok mi iti itlog a pangaldawan may. Oh, ato yung tiginatang ko nga itlog, kandinawat ko alas sunalakay. Ay nawaw, nagadown, bakit? Una, kuna ngamin ni Mari Mercedes nga mga alaaklat takanaw. Isuan ni nayuna kung tinalak Nasaya at matkit di Tapno at dapay inayon ta iti sili bakit? Iyan tangay siyak tigimatang, si kamot ng timang iluto lakay. Wen, siya kung ti makaam mo bakit? Ni tatangay, sa dino tinapanan na. Awan mo ti chinelas na. At dalaang ti talikodan ti balay. Agdaldalos. Nasaya at magaron no kasalakay. Alasikan ti makaamong agluto, ta dapay ti aramidag. Ayaban nakamtulaangan, inton makaluto ka. Ariglado bakit? Nagadumit ti laso na dito lamisaan. Dang anak kaw, mula yu kadiday tao. Saan, tatang? No, saan yu amula? Sa dino ngay nga ron tinangalaan yaw. Dinawat ko lang day takin ni Mari Mercedes, tatang. Ay nawaw, nagadown. Asla sinubra amutin alam. Dang anak kaw. Saan mo't Itaam laang anak kaw. Abagando, machismis ka manayin.
Apay kuma, kat ni Mari Mercedes matinang ibaga ang mga laak. Gaputain baga na ang mga laka, sinubra ang betan tinalam. Umayak man, Auntie Mercedes. Anyat gatangam, andeng, kanakan. Umayak ko madumawat iti mulam alasuna. Ngam naibus mat gaya man, ante. Awan pa yan ti makita abulong ti dadduma. Ay, day tangarod kat, andeng. Dandan ni ibusan ni Maridang dagitan. Ay, di kumarem, ante. Asino pa'y kumatidad duma kumarik ngay. Wana, awang babayin na day jay. Awan pa yan inbati na, ante. Namukla ko mga ibusan na, jak kumain palubos sa dumawat. Di nan sapay binayadan, ante. Ay, nasaan na talaga kanakan. Ti ko na nakanyak, basit lang tidawatan na. Ngamidi kita, ay nawaw. Ore la maibus ti bulong dagiti mulak alasunan. Sa dino ti papanam, Rex. Mapanak iti ayan ti gagayom ko, manang anding, si Kangay. Sa dino tinagapwam, Di talaang ayan Dante Mercedes. anya ngay tinaramid mo ijay manang. Mapanak ko madumawat iti lasuna ni antik. Ngam awan tinaalak ta inibusmot ngaminan ni nanang mo. Uray maysa, awan tinabati manang. Adda ngam saggay samot ti bulungdan. Jay dadduma awan pa yan ti bulungda. O na yun ni nanang. Wan nga rod, inibus nan jay mula ni antik. Kunak man numapan kay ti ayan dagiti gagayem mo, Rex. Sa anak anatuloy, lolo. Apay ngay. Kasanumat ngamin, lolo. Nasabat ko ni manang anding di tadalan. Kat naibaga na kanyak nga inibus ka no ni nanang timula ni Auntie Mercedes alasuna. Anya? Dayta tipod no, lolo. Mabain ako na rumor, lolo. Amangan no katawaan dakmanan dagiti kay ayam ko. No maamuan dati naramid ni nanang. Unay kalakit din aya, Rex Apok. Sa dino ti ayan ni nanang, lolo. Kaya't ko kumakasarita. Mapan mo kitaan iti silidda. Nay, apay ang nagawid ka nga dagos, Rex, anak ko. Ala ka, nanang. At dati basol mo. Anyat kahit mo asawan. Inibos mo ka no timula ni Auntie Mercedes alasuna, nanang. Ini boss, sana. Adamat tiin batik anak ko. Asino tinaibaga iti kastakang ka, Di manang anding, nanang. Ibagam iti daytang andeng. Saan ko nga inibus ti lasuna amula ni Antina? Anya nga inibus mo't nga ibagbagana? Kat adamat basit nga batik. Di kasla inibos mo matlaang, nanang. Awan pa'y kanon ti bulong ti daddo maalasuna, nanang. Ay nawaw. No agsasao ka, kaslasaan ka nakisida iti dinawat ko alasuna, Rex. Isung agtal na ka man. Oh, anyat gatangam, Maridang. Saan nakagumatang? Ni, anya nga rod ngay, mare. Apa nga yung chismis mo? Ngayon ibus ko timulam alasuna, Ay na, imbagak lang matkadagitag damdamag kasi katinang ibus itimulak alasuna, mare. Awang matda kasi ti day dyan ngayon bagak, tagpay sumat. Anya nga inibus alaw-lawat mo, maray. Kita man anay bagno na ibus timulam alasuna. Ada pa'y matinagbatay. Nagdakkelan tamatam, di mo pa'y mo makita. Na, ay, tagpay sumat adanda ni ibus, mare. Kita man awang pa'y bulong ti daduman. Kan may sa, anya kumano dakkel ti matak. Kunamot lan asino kang agsasaon, mare.
Kadakkel matasubil mo. Agpadatalaan nga dapagkurangan na. Iso adi kag sasao iti kasta, mare. Anya jay nadamag ko nagapa kayo kanuken kumarim a Mercedes. Dang, anak ka. Kasanumat ngamin tatang. Mapanakit din ibagbaga nga inibus ko timula na alasuna. Uray saan mo? Lima basak iti arubayan ti tersena na itay. Kat nakitak nga awanen ti bulong ti lasudana, anak ko. Ay nawaw. No adda pa'y tinakita yo, kaya't asawin day ta. Saan ana ibos tatang? Fake news mo ti bagbaga na day di ang Mercedes. Manipod ita. Sa anak meten agumatgatang iti tersena na. Kundi itid iti laso na. Ngam adu magayan ti bagbaga na. Pweh. Si kanti agpakumbaba anak ko. Ay saan tatang? Saan ana saya at ti kastangat aramidin na? Syakit din ti ibabay na. Mapan ka man gumatang iti soft drinks iti ayan ni Mari Mercedes. Dang bakit? Ay, jak kaya ti mapan ijay, lakay. Adda ka diti saan nyo nagkinaawatan? Kasano mo nga men? Napanakid din chismes nga inibus ko timula na alasuna, uray saan mo? Inaramid na ti kasta bakit? Wen, iso ang maasarak launay. Wala bay amon bakit? Di kan makiapapay. Anya nga ruti kayat mong aramidak, aguli makaklatan? Awan matla ang tiganabam no makiapa ka bakit? Sa maysa, pudnumot adim mawat ka iti laso na amula ni Mari Mercedes. Sapay ado din nyawid mo iday. Bakit? Apaya ka sa ti manakitang kanyak, si Kandeng. Ha, awan tiket ko asawan na nadang. Apay nga rod, akas sa ti panangkitang kanyak, Awan mo't dakas na no kitaan ka, nana. Wun gayam, ibagam kin antim a Mercedes. Kwintaan na numano amin ti bayad, jay nalak alasunana, bayad akon tapno dinamak ko na. Adda ka di pagbayad mo na nadang? Ay nawaw, anya di pagkunkuna am kanyak, andeng, awan ti makukwartak. Ay, awan ti kastangin bagak na nadang. Sika ti mga ibagbagay ti kasta. Awan ti nagdumaan nyo iti dayjay nga antem. Agpadpada kayo nga agin lalaeng. Para laang iti laso na, apan nakit din in chismes. Che! Ay nawaw, sa di no tinangalaan kita ado alaso na tatang. Sa dino ko bapa. Ginatang ko ide palengke En kakit diag peles. Tapno tulungan na nga agmula dito'y arubayan tayo. Nay, itamampay ang napanunot mo ti kasta tatang. Wen tapno saan aday taag daw-dawat iti lasunat ti kaaruba ti aramidem anak ko. Mangilasin kayo man kidi tatang. Anuam, anak ko. Sukatak ti dinawat ko alaso na ni Mari Mercedes tatang. Mula tayo pa'y tapno umadaw anak ko. Sa tayon tumangtad no dumakkel da. Mabalin tamat, tatang. Nasaya at nga raw no kasta anak ko. Adto yan ti binulod ko akariton kan gabyon tatang. Day baglaang tandakan. Ay, napampanug ako na. Sakti makamong nga gabyon tatang. Isagana mo ti maimulaan natang. May sa sardinas man, Auntie Mercedes. Anya pa, andeng, kanakan. Day talaang, Auntie. Mabit lang tayalaan ka. Ay wan, Auntie. Lima basak iti ayan dananadang itay. Kat adumat gayam tin mula da lasuna iti parangan da. Ay ka nasaya at no napanunot na tagmula. Tapno saan laday tagdaw-daw at tararamidan na.
Ay, ni antimot, paspasagidan naksamot. May saakot kadagiti dumawdawat iti laso na amulayo ide. Saan mat, kanakan? Angam no siyak ti sika, nasaysaya at ano rogyam mat tag mula-mula, andeng. Ay nawaw, nagadumot talaso na anak kaparabaw di talamisaan. Bakit? Wan, inapit ko dita paraangan tayo lakay. Sa dino ti parang ipanam kadagitangay bakit? Itid ko kun Mari Mercedes. Ay, uwan nasaya at no kasta ti aramidam bakit? Sigurado amaragsakan day jay. Kantap no masukatak mutlaangan, dagiti dinawat ko alasuna na ide. Awan mo't ngaminan ti makitak alasuna, iti paraangan na. Inibos siguro dagay lumablabas sa bakit? Nalabit akas talakay. Ala, agrubwat ka nga rodan. Tapno makaawid ka adagos. Wan, si kapay laang ti makaamu dito'y balay alakay. Awan parikot iti dayta bakit? Nairwama kon. Mare, jak kaya ti makiapakan ka, iso ano mabalin, pumanaw kan. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Mari Mercedes. Imayak, takayat ko nga itadag ito'y king ka. Ne, anya nga dayta nakabag nga imot mo, mare. Ay sos, amangan mo no bumba dayta. Saan, Mare? Laso na tilinaon da ito'y bag ko. Nakitak ngamin, ana ibus ti mulam alaso na. Iso analagip ko ti mangtad king ka, Mare. Tapno adaman ti imulam iti arubayan mo. Ay, nawaw. Agyaman ako na, mare dang. Awan ti anyaman na, Mari Mercedes. Un gayam, pasinsyaan na kun ano, anyaman ti naisawsawang ko iti kalabos, Mare. Okay lang ang kanyak tayo, Jay, mare. Maawatan ka. Agyaman nak ano kasta, Mare. Agpatuloy akon, Mare, ta dapat tinaskan apapanak. Sige lang, mare. Kat agyaman akmanan iti dayto intad mo, Awan anyaman na, Mare. Masapul nga agmula-mula ita. Imbag lang ad apitan. Dadakkel met gaya man dagiti imulam alaso na, Mari Mercedes. Wan amare tanabunwak dagitan. No maibos ta imulak alaso na, dumawatak tuman king kamare. Ay na, awang pare ko titi dayta, mare. Umay ka lang dito yan ko, taikan ka. Ariglado, Mare. Ay, wang gayam. Gumatangak man iti asin mo, Mare. Ano a kilo, mare? May salaang. Ado daytan. Adto yan ti asin nagat-gatanga, mare. Agyaman nak, Mare. At to'y matibayad ko. Inakon, Mare. Sige, inton maminsan manan, mare. Ay, nawaw! Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag
nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak no kasano nakakitain itay Maria. Ha? Di mo kun akaras nakmat. Unay kalakit din na yan, doy. Ti lalaki ang nakatugaw itilikodam tikit kitaak. Sana si ka. Apay kumakitaan ka ngay. Agraraman ka mat. Ay no, kita man matalangham. Sana na ibagay kan kadayta kami setam. Kas kalahanger amagmag na. Okay lang. At least, sa anak ng agraraman nakaskan ka, andoy. Na, Oh, anya pala tururayam. Pumanaw ka ni tisang wanak. Ngawa ng tibagam. Ang mga nanya pa'y timaramid ko kan ka. saan lang nga itatial daw mo Maria? Laglagi pom dayta. Insan Andoy, gusto daytan. Umay kat agawid takit din. Sa anak lang agpanpanunot. Ang mga nun niya pa'y timaramid kukin ka. Anya ko mataramidam, ah? Agsardeng kayo na adwa. Nakababain ka dagiti pada tayo a bisita. Unay kan, Maria. Apay mat nga inapam ni Andoy itay. Kung kumpurmi pa yan, tinbalbalikas mo kinkwana. Basol ko pa'y nga rod, Gwen. Saan anasayati inaramid mo itay, friend? Si kama mo ti pangibagaan na kaslahangar magmag na. No di ka makaungat. Si kakiti mo, Maria. Gwapo mat ni Andoy ah. Ay, awang bibiyang ko no gwapo. Basta siya, jak kaya't tagraraman. Maguri ka man. Abi kasla concern ka pa ilang kang kwana. Crush mo samot. Saan? Compliment lang mat ah. Makakatawa akin ka, Insan Andoy. Nagsakit nga rodan tiriknak. Katawaan dak pa'y laangot insan. Kasano ko mga min ama kadiskarte ka nga, Insan? Kat day tamot makiap-apa ka ni Maria ter aramidam. Si kamat man ti mabagaan iti agraraman. No, anya ti mariknam, insan. Ay kat si kakumanti agad jas Insan. San abali tapod no matin bagak. Kaslahanger ti langana itay. Agyaman kit di tauray kas jay. Ket crush ko latta. Ay nawaw, Insan. Kasano nga rod nga yung agkinaawatan kayo no agpada kayo mat anangato ti pride na. Si kamat ti masabat ko, Maria. Pasensya mo ni Andoy ti naisawang naking kaidirabi Di na amo ti lawlawatan na. Ne, ape asika ti dumawat iti pasensya ngay para itagraraman na kasinsin mo. Ay nawaw, nagrigat matgayam ti makisarita iti dayto a tao. Awan nagdumaan da kan Andoy, agpada daan na pride. Oh, anya ti bagbagam Carla? Awan, Maria. Anya nga awan? Ang damo nang ngagkong ibagbagam. Awan nga rod. Ditakan, agdardarasak ngamin. Podno ka di tayo nangagaw, Maria, anak ko. Anya nang ngagyo nanang? Nagapa kayo kano kan Andoy akaro ba tayo? Wana, pudno tinanggagyaw. Kanayon mo langan nga gapa kayo. Kas kayo laaso kan pusa iti kastangal aramidin yaw. Ay, amuyo ti imbaga na kanyak, nanang. Anya timbaga na aya. Kasla ka no hangar magmag na. Gaputan na kutungak kas di ti ibaga na. Day tala ang magayam anak ko. Kauray nasakit tirik na kiti dejeng imbaga na. Amangan no si ka nga minti nangirugian nang ibalikas iti dakes. Iso akas ta tinaibagana. Sana, ni Andoy ti masidag kanyak, nanang. Iso tinangirugi. Good morning, tatang. Kastabat kan ka anak kau.
Naimbag mata na sa pakaan na reeng. Apay, aday paramid yung kanya kaya. Ibaon ka kumaanak kaw. Pangibaunan yung kanya. In ka man gumatang idasin kan mantika. Day talaan. Wen, agawa am tapno makaluto ak metan iti sidaan tayaw. Ay nawaw, ni Maria mo't ti masabat ko iti dalan. Kung sinuswerte nga naman. Ay! Nagado ti mabalin na masabat, itidalan. Upay mo ti masabat ko. Anyat ko na Maria. Awan! Ukam lang, tinangag mo. Ay nawaw, kunamlan asino ka nga. Nga? Pwede mo ituloy ti bagam. Saan na siya ti padpadasam si Kaandoy, Di mo ti pudno nga ugali. San mo't asyak ti padpadasam? Tadinak am mo Maria. Saan kalagayam nga agraraman, Andoy? Agtutulad ka pa'y. Anya? Di na ka malangan. Apay nagpayag ka. Kat asin laang matin pagatang ko ken ka. Maria anak kaw. Nasabat ko ngamin ni Andoy di tadalan, tatang. Anya ko maita. No, nasabat mo. Ay na, kasi tisigod, nagadumanan timbagbagana. Masansan ti panagapayo As kayo laaso kan pusa. Aglablabos mo't ngaminan. Hanggang nalablabos kami pa yung tay aso kan pusa tayo, tatang. Sana bale, normal laang dayta. Anya nga iti amo tayo. Amangan no da kayon to ti agkatuluyan. Kasta kami matkin na nang mo ide Maria. Kanayon kami nga agapa. Aha? Di oray sana ka makiasasawa? No dayjay tumot lang Andoy ti pakiasawaak? Over my dead body, tatang. Anadam ti panagsasaom. Maria anak ko, tay kunada nga raw. We don't know what the future holds. Ay sus, awan mo tang tiwalit ko dito bag ko. Ay, nalipatak saan mo ti Japanay. Kasano nga taday tuyan? Awan pagpletek. Amang bagada na laingak ng ag 1, 2, 3 nung jak agplete. Ay, ayan na nga Anya ti sapsapulo Maria. Ay nawaw. Nagsaumanan ti pakialamero a karuba. Si kakit dimat. Awanak iti mo da makiapakin ka ita. Ibagam kit di na anya ti parikot mo. Amang no matulungan ka. Api nga minapakibibyangan na kaya si Kandoy. Jak amo no apay akanayon anapudot ti ulong kanya. Maria, Agin di mo kapailaang mag. saan ka di mabalin ti makipagayam ken ka? Di oray awan pagayam ko no si Kantumot lang. No di mo kayat, di saan laang? Si kalaang ayat ti tao dito lubong. Adaya mo timbaga kasyak lang. Tila lawlawat mo. Nakunos matarupa, Maria. Apay ka day. Masurunak iti dejeng Andoy. Nakaluganak pa'y lang amin itaimot. Ay nawaw. Agbagay kayo at talaga, Maria. Agbagay asasawamot si ka. Saan kong harap nagbalin anobya dejeng Andoy? No kayat mo disikan. Na, ipasa na pa'y lang aming ganyak. Uwing gayam, adto ti imparamid ni Sir a report. Sikan, mabit lang Gwen. Ni ka di Andoy te kasarsarita ni Sir. Ay won, nalipatak nga inbagaking ka. Ni Andoy ti kasukat ti nag-retire a janitor. Anya? Apay nga adito pa nag-apply. Di ka agsaw iti kasta, Maria. Ngamin, gayam ni Andoy ti bus tayo. Di nakman mo trabakan si ka, Gwen. Pudno ti imbagak, Maria. Di oray salud-sudong pay ni Sir.
Apay kasta ti panang kitam kanyak, Maria. Andaman damagag kan ka, Andoy. Anya da ita? Sursurutin na ka di. Ha? Anya? Itanya kumaga po asurutin ka. Nagado kumpanya mabalin mapagtrabahuan. Ngam dito'y pa'y kumpanya ngayan ko. Tapno ibagakken ka. Gayam ko ti busyo. Basol ko ka dino siya ti kayat na nga agtrabaho iti kumpanya na. Ita, asino ti agraraman ka data adwa? Ay na, awan at talaga ti serserbi makasarsarita. Ay nawa, nagsaw ti naglaing. Bravo! Bravo, tarupam! Mapan kayo kanukin Andoy iti office ni Sir Maria. Ha? Apay ka no? Diyak amo ah. Mga no nang nagnati saritaan may kanya Andoy iti napalabas ngal daw. Siguro ah. No apay mat ngamin nga apat yar aramidin nyo. Kasla kayo laaso kan pusa no aga pa kayo. Anya nga oras ti imbaga ni Sir kan ka ngay Gwen. Before lunch, kung nanamot. Sige, mapanak no madamdama. Kanayon kayon tumot ngamin nga kinkinuntra. Uray dito yung office. Madanagan siguro ni Sir no maapiktaran ti trabaho yo. Isu kayat da kayo ang makasarita. Pinag-overtime da kamat gayam, Maria. Uwan nga rod. No kayat mo, agkuyugtan nga agawid. Tani, rabiin. Apay ko mga agtalukak kan ka Andoy. Ay nawaw. Anyat panagkunam kanyat ay Maria. Mananggun daway? Anya tamok ngay. Ang mga no dadaka sa panggap mo. Si kahit demat. Nalipatam ka din ti inbaga ni Sir kadata itay. Alaman langan. Sige, agkuyugtan nga gawin. Ang mga nawanan ti pagluganak a jeep. Ano sampay lang ti makilugan iti motor ko ah. Sa anak mo't anarte. Ti importante, makaawid hap. Agyaman ako no kasta Maria. Ala, lumugan kan tagrobot ta. Agyaman nakitipan ng itulod mo kanyak, Andoy. Awanten yaman na Maria. Mapanta pa di tabalay atag kape ka. Saanan? Sa nabali ta si diglaangan ti balay mi? Sigurado ka? Well, okay lang kanyak. Agananad ka nga ron ah. No kasta, saan ako nakagura? Ha? Italaan ngamin anay bagam ti kasta kanyak. Wana, tapno, adda serbiti atid duga sermon ni Sir kadata itay. Wen matkit di ah. Agrubuatak nga rudan. Tapno sa anak amarabian unay Maria. Asino din nakitak anang itoroking ka, Maria, anak ko. Ay kwa, nanang. Ni ka di Andoy, akalugaran tayaw. Ay, uwan. Agtrab-trabaho ngamin kas janitor iti kumpanya pagtrab-trabahwak, nanang. Saan mau nakagura? Ay, saanin nga? Awang matrason tapno guraa. Nasaya at met no kasta anak ko. No amom a simple abanag, ti saan nyo apag kinaawatan. Diyon padakkilen pay. No diyo kayat ti mabirngasan iti asukin pusa. Sige, nanang. Nagmayap mo ti kakatawaan nyo kan Andoy itay, Maria. Ha? Ada ka din ti nagkinaawatan nyo adwa. Anya? Ada ka di mo ti mariknam apanagayat parakin ko na. Sardungan nakmamut si Kagwen. Ayaw. Lumalab life mo ti gayam ka. Ay nawaw.
Sana all, insan. Anyat kahit masawan, insan. Agdate kayo kadimanan ka ni Maria, insan. Saan kami ngag-date? Adala ang tipagsalitaan mi. Kaslakas jay matlangan, insan. Kinapudno na. Diyak pa'y naibagakin ko na akayat ko ti agaram. Amahan nun niya man ang tibagana kanyak. Win no saan? Amahan no panunutan na amang gungun dawayak. Awan mo't dakas na insan no padasam. Sige kit din. Andoy, pasensya kan ano. Agkakadakas dagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Oray siyak, Maria. Pasensya anak mat. Okay lang ang kanyak day Andoy. Agyaman ak unay, Maria. Ay, awan rumbang apagyamanam. Tauray siyak. Ado tinagkurangak ka nagbasulak kan ka, Andoy. Ngam ita, naamiris ko asaan ang naragsak ti biyag. No kanayon nga adda ka apam. Kayat ka di asawan day tang agpagayam tan, Maria. Wana, Andoy. Ay no, agyaman ak, Maria. Nasaysaya at matlang nuliklikan tan ti agapa, Andoy. Tapno saan data abirngasan iti aso kan pusa. I love you nga Rodan. Maria. I love you too, Andoy. Ay, nawaw! Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nukasta, ex-gayam ni Kapitan Daya Amay ta, Maray. Isumot ti kunada, Maray. Ay, nawaw. Isugayam asaan mapan ni Mayta iti barangay hall. Nukasta nga adda ti program. Si kaman mo ti ipagpalit sa mas malapit no di ka masaktan, Maray. Wan makidi Maray. Anyat oras mo ditan, Mari Paseng. Alas 7 iti rabi Maray. Rabi imot gaya man, Mari Paseng. Saan ka pa'y kading agawid? Sapay dita kabangibang pa'y abarangay ti pagawidam. Ituloy mo kit diti istorya, Maray. Sigurado, asa anak mutlaan nga makaturog. No saan amalpas ti pagis-istoryaan ta, Maray. Agpakada akon, Mari Rowena. Sige laeng, Mari Paseng. Agyaman nak iti impasidam nga adobo, Mare. Ay nawaw. Awan ti anyaman na, Mari Paseng. Kat, adda ka di ti pagsilaw mo, Mare. Adda inalak a flashlight, Mare. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ala, agan annad ka, Mare. Sapay puraw ta jacket mo. Si kakit di mo't. Inakon. Wan, intun bigat tumanan, Mare.
Arnold, kay. Awan ka di palabamon? Awanan bakit? Nasayaat mo't nga rod no kasta. Saan ka di pa'y analpas tila baam bakit? Saan pa'y nga rod? Ituloy mong tulat tayo ton bigat bakit? Rabi imot tayo. Ay nanas ka na makalaba kita arabi Tamangan no awan man danom inton bigatan. Sana bale, tagman lawak laangan. Sigurado ka kaday, bakit? Ay nawaw. Anya kumapay ngay. Mangirwar kan tuman kit di iti hanger no madamdama lakay. Sige, isarunok ti hanger nga usaram bakit? Kumdasmat siguro da ito nga usaran ni Laura. Tinasayaat, irwarkon. Sigurado Arnold! Arnold! Anyat mapaspasamak kin ka, Laura. Dati... Saan ka mawatan bakit? Dati... Ada nakita... Anya tinakitan bakit? Ada nakita ka, white... White lady di taparangan ti balay tayo lakay. Si kakit dimot, Laura, bakit? Awan mo't ti makita. Abangan mo't may mahinasyon mo lang dayta. Mamati ka kadi kanyag. Nakita na kiti dua matak. Lima basti white lady iti parangan tayo itay. Bannog mo lang siguro dayta bakit? Tulungan ka man langan amang ihanger kadagiti linabaam. Tapno makapaginana ka man. Ada akong tatang. Narabian ka ba ng pasing anak ka? Gagangay na tatang. Nabayag ngamin asaan kami ang nagsarsarita iti kumarek. Bangan kamot nga rudan, pasing. Nagan kamen ken ni Jordan itay. Sa anak ama Bisen tatang. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Nakipanganak ngamin ken Mari Ruina sakbay ang nagawidak tatang. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Umuna ak nga rodan nga maturog anak ka. Mabitla ang tatang. Apay kaday, paseng anak ka. Ti anak ko nga'y. Nakaturogan ni Jordan. Kasanumot nga men, narabian ka anagawe. Daman ti pangibao na king ka, Jordan, anak ko. Sa dino nanang, Apan ka man gumatang iti asen. Iti ayan ni Antim Laura. kayat nanang, Apay kumaasaan ka asidag mo laang ti ayan da Antem. rumabi ingaminan nanang. Amangan no masalaw ko ti white lady anakita ni Auntie Laura idi na minsan arabi. White lady. Wan, adda ka no ti white lady ngagpakpakita, tunggal rabi, nanang. Ay nawaw. Amangan mat no pang buteng dalaang kadagiti ubeng, Jordan. Saan, nanang? Seryoson tupay ni Auntie Laura idi istoryaan na? Si kalatan ti mapan, nanang. Nang rikap ka ket alas 7 pay laang itirabe ay, Laura bakit? Ay, narigatan lakay. Amangan no lumabas man ng white lady iti paraangan. Ay, sigurado sa anak tuman na makapagsaon. Iti kasta nga edad mo, patyang pay laang nga adday ti white lady. Ay nalakay, nakitak nga rod. Ket no awan pay laang matinakita, bakit? Ay nawaw, padasam apadaanan. No kayat mo si kantagbantay iti store. Kita man no di ka agbutang no makitam na diya white lady. Seryoso ka mat unay, bakit? Una tapod no tay bagbagak. Alawanan, agtugaw ka nga rudan, tabang idasarak iti pangrabyan tayo, bakit?
Adino ti ayan tinam, Jordan Apok. Saan pa ya si Mang Pat, lolo? No kasta, adapay laang iti ayan ti kumari na. Nalabit akasta, lolo? Ay nawaw, ket no alas 8 ni tirabe. Alas 10 iti rabi iti panagawid ni Nanang, lolo? Kasla saan ka ana irwam, lolo? Ay, unayin ti inam, kanayon laang amarabyan. Wan nga ron, lolo. Saan amabutang na masalaw na ti White Lady di tadalan? Ay wine, puno ka di dya istoryam kanyak nga da nakita ni Antim Laura White Lady, Jordan. Wan, pudno dayjay, lolo. Ay nawaw, no kasta, puno nga ada White Lady dito'y lugar tayo. Wan kanumat, lolo. Alas 10 iti rabi ilakay. Agpustukan dito asid titawa. Tapno makitam ti White Lady nga ibagbagakan ka. Kasano ngay na awan ti makita ta? Kahit kasanumat no adda. Ha? Ay nawaw, adda ti nakapuraw amagmag na iti batog ti balay. Bakit? Ha? Ay, isudaytan tay White Lady nga ibagbagakan kalakay. Nagturong tayan da tata Anton bakit? Ay, hindi mo pigsaan mata sa Ang mga numangag na ta, kat tumalyaw. Ay na, diyak kaya ta makita ti rupa na no bilang laang. Anya nga tanot silawan ta bakit? Ay, day tati di mo aramidan. Narigatan. Umuna ako niti silay talakay. Ha? Urayan na Claura bakit? Aggidan ta na maturaw. Awan ka di tinadlaw yo akarkar na idirabe ay, tataan taon. Awan Mike, Arnold, apay kaday. Adda nga mintilim mabas a White Lady iti paraangan mi tata. Kat nakita mi ang nagturong dito'y ayan niyo. Awan mo tinariknak Arnold. Naimas tupay titurog ko idirabe ay. Ay nawaw. Aguray ka. Nakita yo ti White Lady kunab? Wan, nakita mi alimabas iti paraangan mi tata. No kasta, pudno gayam ti mang mangagwa sayang gusang. Wan, pudno ti mang magyo tata. Isong aganad kayaw. Sapay awan ti aso may. Uray da kami tata. Awan mo't lang ti aso may. Ngamnay. Marik nami sa bali ti puloy ti angin no kasta lumabas day a White Lady tata. Anya ti maimbaga da jing Arnold king katatang. Bay nalaang sinaludsod no awan tinarik na tayo ang karkar na idirabe ay. Paseng anak kau. Karkar na. Wan, adda ka no gamin tinakita da a White Lady anak turong dito'y balay. Ay nawaw, tatang. Anya tinakakatkatawa. Paseng anak kau. Iti kasta nga edad yaw. Patsin nyo pa'y laang nga ada ti White Lady, tatang. Ni Arnold a mismo tinangibaga kanyak paseng. Saan mo't nga agulbod ni Arnold kay? Awan mo tinariknak idirabi, tatang. Narabyanak anagawid. Ngam awan mo nasalaw ko nga White Lady di tadalan. Apay, kayat mo ka di mo ti makakita iti White Lady, anak ko? Awan tin baga nga kasta, tatang. Aguray ka. Pamilyar ti jacket ang nakasalapay iti paraangan damari pasing ah.
puraw ti kolor na. Ay, panagkunak. Sika gayam day ta, Mari Laura. Ah, Apay akas ti panagkitam iti puraw a jacket ko, Maray. ay ka. Awan, Mari Pasing. Nakurso na daak lang ti jacket mo. Ay na wow. Day lang amin ti paborito ka jacket, Maray. Tunggal rumwarak. Day ta ka na yung ti isuot ko. Ay, no kasta. Amangan mat no ni Mari Pasing ti kunami a white lady. Napaulimag ka mat, Mari Laura. Ah, agwa. Nalagip ko ti inapoy nga ilutluto ki Jibalay, Mare. Kunaklakit din no anya, Maray. Amukon lakay. Anya ti ammo maun, Laura bakit? Saan ka di anak ko nam nga awan ti karkar na marikrig na datata Anton? Saan da makitkita ti white lady a makitkita tayo? Isumiti ko na ni Tata Anton kanyak, tinaminsan ang nagsaludsudak, Laura. Nakitam ka di jay puraw a jacket a nakasalapay iti paraangan da Mari Pasing. Wan, apay dayjay bakit? Kaslay sumot ti nakita ngayon suot ti white lady a kanayon a lumabas iti paraangan tayo. Anyat kaya't mo asawan bakit? Panagkunak, sana pud no a white lady ti makitkita tayo. Panagkunak, tao day jay lakay. Anya? Ni, apay ngay, anyat nakakatkataway ti imbagak lakay. Asino kumangay ti rumor itikas jay nga oras bakit? Saan mat siguro arum-rumor ni Mari Pasing itikas jay nga oras? Anyat ammo tayo ngay, Arnold. Anya ti aramidem dito'y balay, Laura. Ada ka din ni Mari Pasing, Tata Anton? Saan pa'y anagawid? Apay ka de? Rabi imeten, Tata. Alas 10 iti rabi iti panagawid na, Laura. Apay aya? Ha? Alas 10 iti rabi kunayo? Wan, apay akas lanaklaat ka. Sa dino nga iti papapanan na, Tata. Iti ayan ti kumari na di takabangibang a barangay. Mas dawak nga raw. Ta saan damay ibusan iti istorya. Nakon, Mari Rowena. Mabiitla ang Mari Pasing. Alaam dagitoy aprutas tapno adamot isang pat mo, Jibalayo. Ay na wow, saanan, Mare? Nakababain mo't king ka. Anya kumangay ti pagbain ng Mare. Alakit din, awato mon. Sige man langan, Mare. Ala akon tapno di mo mat ko na. Kasta Mare. Inton man minsan tumanan, Mare. Agan anad ka iti panagawid mo, Mari Pasing. Tanay, rabiin. Itay pa'y nga gururay ta. Ngamawan mo ti lumabas a white lady. Bakit? Kita man no asino di sumungad lakay. Ay nawaw. Isudaytan bakit? Mingmingam anay bag. Kasla ni Mari Pasing mat. Lukatan ti flashlight. Tapno maamuan ta no pudno a white lady ti makitkita ta. Wino saan? Sige, mabitlaang Ha? Ay, una yan. Tasilawan dak pay lang, Mike. Inigdip ko lang aro din ti flashlight ko. Tapno saan dak makita dagiti karuba. Mari Pasing? Unay kayo umatan, Mari Laura. Anya ti masapul aya. Si kanti agpalawag kinkwana bakit? Kunak no white lady.
Nimot gayam mari pasay. Mare, pasensya kan Impagarup mi ngamin white lady ka ngam saan matgayam. Sapay puraw ngamin ta jacket mo. Nagapwam ngamin aya. Ita, amo yun asa anak await lidi mare. Kasta unay ti danak ko, idikilat asinilawan da. Kunaklakit din no tanod nga agrurunda. Da kayo mo't lagayam. Apay akas ta tilangam anagawed. Paseng anak kaw. Kasano mo ngamin tatang. Impagarup gayam dagiti kaaruba tayo. Await lady Agasam ta Filinas light andak pay langit ay. Kunaklakit din no dagiti tanod. Ay nawaw. Agkatawa kayo pay lang magtatang. Asino nga mintinang ibaga nga agpakarabi ika makimarmaritis di takabangibang abarangay. Paseng. Ay, marurudak unay tatang. Agyaman kakit di Saan da ka nga insakaw? Iti kastoy kinapintas ko tatang. Panunutan da pay lang await lady Pag nakmamday ta napasamakan ka anak kaw. Sanda nga mon ti agpakarabi Tanay, kasta unay tibutang dagiti kabaranggayan tayaw. Si kalaang gayam ti makit-kita da. Ako na da white lady. Ay, nawaw! Ay nana paseng. Saan nga men anasaya at nga agpakarabi ka? Anya nga ita, inpagarugda await lady ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Halyaw! Halyaw! Apay ka day, Angel bakit? Ingka man nagsakdo iti danom. Nagpudot. Kaya't ko tagdigos. Ado pa'y matinabati jay dram bakit? Isupay lang ti usaram Ay nawaw! Day jeti pausar mo kanyak, Hulyo. Kahit, isumat tinusar mi kininanang itay. Kunam ata na iruam kayon. Ngam no siyak. Jak kaya tapagdigos ti danom nga day ti dram. Nakarugruget. Hoston ti ado sa bakit? Ano saklat tan tagsakdo iti pagdigos mo? Tapno awan ti rirem. Kasta Kasta ti kayat ko, Hulyo. Ano am talimating bada na si ka, Angel? As you can see, pagdigos ko, anya kumaita. Kaslado ba unay talimating ba? Apay nga minayaman nakibiyang ka. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla sikat yagsaksak dua. Adaya nga minimbaga kasyak tagsaksak do. Agdigos aklaang mat nga big deal kada kayo. Di mo amot i-actified. Ay na, awan mood ko makiapa kada kayo, Nana Manuela. Isa mabalin ka di. Ipuspon nyo pa ilaan ti makiapa.
Hay, jak amuking ka, dita ka man langan. Sa dino iti nang ikargaan nyo iti batsop nanang. Awan mo't ijay banyaw. Ay, jak amo ay ti asawam hulyaw. Kinan na siguro Isumot tinaudi ang nagdigos itay. Hay! Tapno ibagakin ka. Awan kinkinan ko sabon. Sa dino nga raw ti ayan ti sabon akairurwar ko itay Angel. Si kam lang tinagdigaws. Kunamutlan asino ngagsasao. Saan mo ta nabanglo ti sabon nyo? Anya ti kunam Angel? Awan! Kukwam lang tinangag mo. Ay na, kaskala di bunyaw. Saan anay bagay ti Angel anagan king ka? Kontrabida ka nga minitibiyag ko. Hoston, agsardang kayo na dwa. Angel kinanang. Sabon lang ti salsalod sudag. Kumpormi matan ti papapanan ti saritaan yaw. Unay matintikas to abiyag. Kaano nga minaya pumanaw tayo tiday to abalay. Diyakon kayo ti makipagnaad ka dagiti dadakkel mo. Aganos tapay lang takurang mati ornong. Ano sam ni nanang? Kasjay at talaga dayjay. Kasano? Amin nga ramidak, kamalikan kwa na. Saan mat? Nukas ta nga agungay. Agtal na kalatan. Anyamatan, siyak lang arudan ti kanayo na pagsasawan na iti kumkomporme. Kagangay ti bumakit Angel. Nung itatang mo maanusak, ngam ti inamay na. Saan Apolos, Julio? Oray simple abanag. Pagapapaan nyo. Wana ta amin nagaraw ko kat dilawan na. Asino ngay mo ti sana makaungat iti kasta. Masuro na ka talaga. Sa dinaw tinakaikargaan ti kagatgatang mo at chinilas ko, Tomas lakay. Itaam dita si Rokti kaba Bakit? Sa dino ti papanam aya. Apanak man makistambay iti ayan damari ko reng. Man ano ka ngamin aya. No dito'y kalaeng balay. Ay, jak maanusan, Tomas. Aglalo pa, no adadayjay nga Angel. Ay, masansan ti apayo iti manugang tabakait. Kasanaw, basura ti rumrumwar itingiwat na. Agpin na kumbaba kayo ngamin Narigat ti kasta. Inaldaw nga agapa kayaw. Ay nawaw, saan akas karina ti agpakumbaba, Tomas? Adtuyan ti kape Mari Manuela. Agtugaw ka pa ita agkapita kabayatan ti panagsarita ta. Agyamanak, mari ko reng. Wen gayam. Anya ti gagaram ka day, Mare. Awam may, kaya't kulaang ti umay makistambay diti balayo, maray. Di mo ko na anagapa kayo manon iti manugang mo, Mare. Kaano inaldaw ti apa, may maray. Anya launay ti pagapapaan nyo aya. Aminon, uray simple lang nga ba nagpagapaan may. Anya? Umapalak nga rod king kamari ko ring. Anya ngay kumati apala, Mari Manuela. Umapalak, tanasaya at tilinangan niyo iti manugang mo, maray. Awagan na kapay iti nanang. Siyak ngay, saan ananang ti awag ni Angel kanyak? Uray nagkalaysadan kin Julio. Bastos ti panagnyungiwat dayi a babae, maray. Kasta aya, Mare. Ay saan lang mo't siguro an nairwam. Anya di ko nam nga ibagam kanyak no agkita ta, Angel. Adu, husilitong. Ay, masursuro na kiti katugangak. Apay mat, San kami nga ron nga agkaalaan, kunamlan asino nga agsasao. pangiwat mo nga min friend.
friend. Ay nawaw, basol ko ba ita? Makitam day ta, Angel. Tangiwat mo ti parikot. Awan ti preno na. Anan wag ko matipreno, saan matalugan tingiwat ko? Makitam day ta? Pilosopo ka pa'y, Angel. May bagam ti kasta tadi mo pa'y napadas no niya ti mapaspasarak ita. May salaang ti may bagakyan ka, Angel. Ibabam ti pride mo. Libre laang ti agpakumbaba. Anya nga iti amom, amangan no iso ti solusyon iti parikot mo. Siya di naman tinapanan ni Angel, Tomas. Adda ka no ti kasinarak na agayam na. Imbis nga agtrabaho, saan taday ta agpaspasyar ter aramidon na. Di kag sao ti kasta, Manuela bakit? Awan tinagdumaan nyo kan Angel. Tauray si ka. Nakikaruba kamit itay. Wanangam nagawid akmat adagaws. Nagawid ka dagos. Kahit no agtalo oras mo ijay. Di nakman makibibiyangan si ka, Tomas. Kasano nga men nga agkaalaan kayo iti manugang ta. Kat agpadamit anangato ti predyaw. Awan ti uray may nga agpakumbaba. Ay nawaw. Awan ti dakes na no ibabamit basit ti pride mo Bakit? Di mo unay pagsasawan ni Angel amanugang ta. No adda tinay baga na di mo nagustuhan. Mabalin mo't akasaritam anasayaam. Rabiin, Angel, saan ka kadipay nga agawin? Ay, saan pa'y Joselito? Amang ano sapsapulan da kan ijay balayo. Urayak pa'y ni Julio, tap naggidan kami nga agawid. Amangan nga min makita nak ti katuga nga kababae, kat pagungtan nak tumanan. Noong tanak ka, di mo sungsung-batan. Bay amlatan. Ay, basta, jak pa'y kaya tagawid. Ad-aguraan na katikatugangam. No, agpakarabii ka. Ay nawaw, uray matiso, makikakaruba. Ay, kasi tay, imun unape arimwar ngam siya. Rabiin, imun unakalat ko man anagawid Bakit? Jak kaya tagawid ngagmay-may sa Julio. No sa anak nga agawid? Saan ka matten nga agawid ije balay? Kasta ka di? Wana, ano saklatan ti makiturog itayan ti gayam ko. Naimbag lang at may isa nga oras lang ti overtime ita. Amom matakasla kami asokan po sa iti inam, Julio. Kasanumot nga men, agpada kayo anangato ti pride na. Awan ti uray may isa kada kayo nga agpakumbaba. Nangiwat ni nanang. Nangiwat ka mat. Awanan na. Talaga nga aga pa kayo. No saan ka lang ay ayatan, pumanaw akon. Dayta ti Dimor Aramidan, Angel. Agpanunot kakit di iti pamayan Tapno maliklikan nyo ti kanayon apanagapayukin ni nanang. Adda ako, nanang. Narabian kayo mat, Julio, anak ko. Nag-overtime kami gamin ijay office, nanang. Nimat Angel, inururay nak iti ayan da Joselito. Joselito? Wen, tibak lagayam na. Ay, shows. Ape akas ta ti reaksyon mo, nanang. Amangan mat no saan abakla ti gayam ti asawam, kit ada ti palimod da. Ay nananang, saan man akong conformity dildilawam? Ay nawaw, Julio. Di ka agsaw iti kasta. Takasanungay no pudno ti atap ko.
Kat isukat na kanto iti dayja abakla. Agtal na kan nanang. Saan nga amin kitrumbang nga ikam iti kay papanan? Sa maysa, amangan no mga nakati asawa. Kat daytan tumanan ti pangrugyan ti saan nyo apagkin na awatan. Nangag ko ti imbagati nam itay Hulyo. Pasensya mo ni nanang. Di naman an amo ti lawlawatan na. Tila dildillawon na. Bay amon ni nanang bakit? Anya kumapay ngay. Kapilitan na siya tagpakumbaba. Tapnosan na dumakkel ti isyo. Ay nawaw. Itala ang anang ko ti kastakan ka Bakit? Namiris ko nga minahusto tinaibagayo kan ni Joselito. Nasken nga dagpakumbaba. Tapnosan na dumakkel ti gulo. Maragsa ka unay no kasta bakit? Intangarod mo't manganan. Uwan man tani, mabisinak mutan. Anyat pampanunutam, bakit? Kanayaw amap mapanti manugang ta iti ayanda Joselito lakay. Amangan mat no adda ti milagraw ngar aramiden da. Ay unayin day tapa nagpampanunot mo. Anya nga iti amu tayo, Tomas. Amangan no agin babaklala ang dayjay ako silitaw. Kaadagayam ti relasyon dakin Angel. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo bakit? Kano mabalinlaang? Saan man aday tabang dildilaw ken Angel amanugang tati aramidam? Aglalo pa'y no awan met ti pamaneknek mo. Ay nawaw, Tomas. Ay nawaw at talaga. Naimbag nga agsapam, nanang. Ha, Angel? Nagtimpla ako ni ti kapeyo. Agtugaw kayo, tagiddan tayong agkapi, nanang. Amangan no adatiin laok mo asabidong ititinimplam akapek, Angel. Sige, agsinukat tayo. Tapno saan kayong agdwa-dwa kanyak, nanang. Mas daawak laang nga main, Angel. Ta italaang nga intimplaan nak itikapay. Kan inawagan nak itinanang. Dakes ka di, nanang. Ay, sa amait. Okay laang kanyak no awagan nak itinanang anak ko. Amo mait, awanti anak ko a babae. Aglaba ka di, nanang. Wen ko ma, Angel, anak. Tulungan ka na. Saanan? Nakababain magking ka. Ay nawaw. At dapay gayam bain nyo kanyakaon. Ay katuwa na. Nakababain mo no ipalabak dagiti murang making ka. Anya kumangay tinakababain iti dayta. Kabaelak pa'y mait. Tulungan kayon, tapno malpas sa dagos, nanang. Sige nga raw. Tulungan nakman nga raw, Angel. Yakmat makita dananang ken Angel tatang. Amangan no amuyo no sa dino ti anda. Oy, di ka nalaaw hulyo anak ka. Anyat kayat mo asawan tatang. Aglablabada. Anyat ko nam tatang. Adda da iti likudan ti balay. Aglablabada. Mas daawak nga runuan niya ti kinandagijay adwa. Nakitak anaggidan da anagkapi itay. Sa aglablabada manen adwa. Amangan mo't no nakaamiris dan adwa tatang.
Nalabit akasta siguro. Sika ngay tatang. Nagkapi ka din? Saan pa'y anak ko? Umay ka nga ro doon taggiddan tamot ngagkapain, tatang. Hay, nakalaba ak matla ngayon. Agyaman ak unay ititulong mo, Angel. Awanan yaman na, nanang. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo. Pasensya kan, kadagiti dakes ana ibalbalikas kuking ka idi kalabos Angel. Awanan day di kanyak, nanang. Oray syakmat pakawanan dakmat kadagiti na ibalbalikas ko. Maawatan ka mo't anak ko. Ay na, agyaman ako na nanang. At Inarakop na kumet, Angel. maragsakan lang amin. Kastoy gayam tirik na nawanti ka apa. Wan nga rod, anak ko. Oray siyak, naragsakak. Tasaantan nga agap apa. Ay nawaw! Maliklikan ti apa, no adda ti panagpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kahit, apa yan nakailad ka pa ilang di tagar daw. Di ka makipurdiya? Nabambanugak nga raw. Ay nawaw! Anya kumangay ti pakabanugam kawam mo tinararamid mo. Sa maysa halidi ita. November 1 ita. Adtoy ti kalendaryaw. Kita mo. Na. Ay nagardo. Dandan ni awanan ti lamutan tayo ngamday tapay lasadot mo ti ipakpakat mo. Di kakadimadanagan bakit? Inton malam. Addan to ti mayawid ko akanan tayaw. Kahit pangalam nga raw, namnamaang manan ti sagana dagiti karo ba tayo? Si kakit dimot bakit? Saan na? Kanya nga ron ngay. Jack ibagbaga. Anyat oras hindi ta Ines. Alas 3 na ti malam, apay aya. Itay payasang kadamag mo ti oras. Adda ngamin ti papanak madamdama bakit? Papanamanan, Sa dino kumapay ngay. Mapanak agrimedyo iti kanan tayo kano malaman. Dapay pakitang danam ayamag. Relax Ines bakit? Agtalag ka kadila ang kanyak. Addan to ti maiyawid ko akanan tayaw. Ay, di mo padpadasan tagtakaw gardaw. Ay nawaw. Takaw adagos? Di nakibabay na. At dalamang ngagkakalukwan nga raramidon magsagana ka kanya. Naghamat ni masabat unit undalan, maring aldo. At napay ti sa nga imit mo.
Kadinuan di babalam. Ay nawaw. Nagadukot asalud-sudan da ito'y ataon aya. Napauli mo amit. Parigardo. Ay, kwa, pari litaw. Di talaang. Kadino adita pari. Kwa, pare, mapanak la ang mga laiti kanan ti baboy may pare. Katno, nakita ka na ngalan ni Mari Ines itay ang hapa. Kwa, pare, naibusan tinala ni Inés. Iso anaskan ang mga lakmanain. Ay, agan anat ka ngayon pari. Tapay November 1 ita. Ta, but nga nakpailaang matparay. Tapay pari, mabutang hamit aya. Saan pare litaw? Taanak amabutang italalyan niya. Anaakon, Ruben Tabakan. Nasayahat manukas ta lito lakay. Nasalaw mo ka din ni Parigardo di tadalan. Kung bakit, mapan ano mga lain kanan ibaboy na. Kanan ti baboy. Isumat ni Onana. Kasla iji sementeryo mo tinagturungan na lakay. Anya ngay umat ni alamidin na ijay. Ay, Ay nawaw. Ape ang asdating atawam, Ruben Tabakan. amangan mo no apan na isa ako dagiti atang lakay. November 1 ita. Aduman ti atang iji sementeryo. Saan mo siguro ang maaramid ni Parigardo na ita, bakit? Ay na wow. Dayjay payla ang tikunam, lito lakay. Aramid nan ti mangisa ko iti atang, sipod pay iday. Imbis nga agtrabaho, tanapig sapay, saan, tasadot na mat, ipakpakat na. Kitaam no asino ti lumabas iti paraangan tayo lakay. Si Parigardo, Ruben Tabakan. Mingmingam ana imbag ti nakasako abinaklay na Yak man amo na anya dyan sa una. Sigurado ak nga atang dagi jay litaw. Inala naman ng dagi atang ijay sementeryo. Anya nga lakit din ay bakit? Saan mas siguro nga agbisin na Parigardo? Napno maaramid na ikas na. Ay na wow. Aging gaita, saan nakpaila apat yan litaw? Apay umaapat yan ka. Gat awan mo't di pamanagnak mo. Aguray ka man, tayabak ni Gardaw. Pare Gardaw! Dumagas ka pa, pare! Pasensyakan ng naskan nga agawid akong Roberta. Nadagsan nga min dawit kaw. Makitam day tali tulakay. Di na kaya ti dumagas dito balay. Gaputa adda ti ilimlimad na. Nay, nangalaam ka dagita inyawid mamakmakan gardaw. Ay kat diskartik mat abakait. Sapay duwasa ko. Mabalinan nga agpatakder ka iti tersinam inis bakat. Ay nawaw. No kayat mau, nayunak pay aday tabakait. Ay, agsadang ka mamut gardo. Agi na nakakidin tapno dapigsam ama kitang daninton bigat. Apay kumaama kitang danak pay laang. Kat umanay mat nga abasto tayo iti may sa alawas dagita insang pet ko amakmakan. Apay, di ka din mangan inton sumaruno alawas? Ay na, gardo aya, di kag pampanunot.
Sa dino ay tinangalaan nyo kadagiti magmaka na nakaparabaw iti lamisaan. Ines, anak kao. Diyak amo ka ni Gardo, tatang. Di namot iba gano sa dino tinangalaan na. Ay nawaw. Sapay, anda ti sigarilyo kun arak anayon na. Saan mo't siguro ang nag-expire dagitaw, anak kao? Saan pa'y, tatang? Mabalin pa'y amakanda kita. Ngam di yukot-kot yan dagita arak kan sigarilyo Apay kumasaan. Basta di yulatan kot-kot yan, tatang. Inton ko nagsakit kayo mat. Saan mo't siguro, anak kao? Ramanaklaang may Ay na, saan ko nakmat? Ngayon baga ka di yukot-kot yan. Saan, tatang? Laibos mo parabaw ko amakmakan itilamishaan bakit? Inibos mo ka day? Ay na, tap na ibagakkan ka, Gardo, saan nakarawat? Ay nawaw. Di kagungot Agsalsalod sudak lang mat. Ni tatang, tinangibos iti makmakan. Nasayat mo't nga ron no kasta. Irwar ko nga rodan ti makmakan nga adda iti kabinet. Ni, nangalaan manan ka na kita. Secret ko saan amabalin amaamuan niyaw no sa dinaw. Basta ti may bagaklaang. Nadalaos ti nagtaudan day taamakan, Ines. Siguraduam lang, Gardo. Di ka gararamid iti pakaibabay na nga asawam. Tano saan? Papanawan ka dito balay. Naimbag abigat mo, Marimila. Kastamat kin ka, Mare Roberta. Anya ka di tigatangam? Sardinas kumano adda, Maray. Mano ti alaam, Mare? Dua alata. Tay dadakkel no adda, Marimila. Sige, mabiit lang nga rod, Mare. Adda man ti saludsudek keng ka, Maray. Anya day ta? Limabas ka di dito'y tirsinam ni Gardo nga asawa ni Mari Inez. Aywan, limabas mo, idi na minsan ngal daw. Adda ti binaklay na anak asako. Apay ka day? Nasiputam ka day, no niya tilinaon ti sako a binaklay na Maray. Ay, jak amo Saan mo't makita? Apay aya asal saludsudam. Amok no anya tilinaon ti sako a binaklay na Maray. Anya nga'y tilinaon na. Atang Maray. Napan na inala dagiti atang iti simintiryaw. Ay, nawaw, nagturudan no kasta, Mare. Si kamot ti lumabas iti paraangan me, Mari Inez. Sa dino nga iti papanam. Mapana man makitang da ni Jaylee, Mare. Ni Gardo nga'y Maray. Aday jay balay. Nakailad manan Ay, una yun, a kinasadot ti asawa, Maray. Ay na, nakunampay day ta, Mare. Ay, gayam. Anya di nakasako nga awit ni Gardo di na minsan nga aldaw. Ay na, nagado ang groceries, Mare. Sa dino nga'y tinangalaan na katawang mati trabaho na, Maray. Diyak nga ron, amo, Mare. Di namot kayat ngay baga kanyak. Ay, nawaw. Di mo amo no sa dino ti pangalalaan na, Maray. Ay, kaslad da kayat mo asawa na, Mari Roberta. Ay, kuha, Maray. Awan. Awan ti kayat ko asawan, Maray. Confirm, Mare Roberta. Anya ti confirm, Marimila. Atang, tinakita tayo anak kasako nga binaklay ni Gardo, idi na palabas ng aldaw, Mare. Asino mo tinakadamagam dita, Maray? Ni Maritina, nakita na kano ni Gardo, yung sementeryo, Mare. Isaksako na, dagiti atang.
Di lagbutang mo day tagar daw, maray. Atang may turod ng alaan. Anya ngay kat isulaang mo ti kalakaan at trabaho para kinkwana. Di namot kayat ti makitang dan. Mas daawak iti day di ata o maray. Numaamuan ni Mari inis nga atang gayam ti inyawid ni Gardo a groceries. Amangan no papanawon na ti asawa na iji balay da maray. Oray siyak mo't Mare Roberta. Si kaman mo't ti kasta ti asawa na no di ka agbaen. Gumatangak man iti tinapay, Marimila. Apay, naibus ka din ti atang anapan inalan ni Gardo di sementeryo, Mare. Atang! Sementeryo! Ay nawaw, lawan kon. Lay, Mare, napauli magkamitan. Ay kwa, Mare. Anya ati napay ti kahit mo. Kwa, di mo man yaw awan ti saritaan, Marimila. Anya nga atang di ibagbagam itay. Kwa, Mare. Ibagam ti pudno kanyak. No di mo kaya taguraan ka, Mare. Kwa, Mare. Anya ngay, Mare. No ibagakin ka, saan ka nga tang agungat, Mare Ines? Kadepende ano niya ti ibaga, Mare. Kwa ngamin, Mare. Adda tinakaibaga kanyak, ani Gardo tinapan nangala kadagiti atang ije sementeryo. Iso dia inyawid na ang abastoyo, Mare. Aniya? Oy, Gardaw! Agreeing ka man dita! Gardaw! Mangmangagnak! Anya dahi jay ay bakit? Mangibabayin ka talaga? Sadot ka lang arudan? Kalukwan pala tararamidam? Anya manan akalokwan day tanga ibagbagam. Ay nawaw! Agin didiam mo kapailaan! Asino tinagkunakang ka mamalalalaan nagiti atang iti sementeryo? Kahit anya kumatida ka si ijay. Saan mo't akanan dagiti natay day jay? Sayang laang, isungay nalaklatan Pumanaw ka niti balay! Di naklangarod matultulungan iti trabahon? Kastapay lang taramid mo! Mangibabain ka! Adtuyan nagitibadong Gardo. Pumanaw kan. Pangasim ko mamut baka di nakpapanawan. Maasi ka kadikan niya. Ay naawanan tado pa sao. Pumanaw ka kay din. Itugot mo matlang dagita atang anapan mo yung nalalay sa sementeryo. Pakawanan na kuma. Baka Anya pala tururayam. Silulok at tiri daw. pakawanan na ka din Inis baka ikaray. Sing-sing putak. Kano sa anak ko nga agar-aramid iti kalukwan. No kayat mau. Isublik na giti atang inalak. Bakit? Kasano ko mga isublem katadon tikin nan tayo? Rumuan kan. Ha? Lukatan tiri daw. Bakit? Ura niya tararamidam. Jak lukatanan day ta. Pinapanaw gayam ni Mari Ines ni Pari Gardo ijay balay da. Bakit? Iti anya kumaaga po ngay, lito lakay. Asanumat namin. Naglaing ni Pari Gardo nga agaramid iti kalukwan. No kasta, di atang ti makagapaw. Wen, bakit? Maumayok-uman ni Pari Gardo dito balay. Hay, day tati di mo aramidan litaw. Nakakaasimot na tao, bakit? Awan ti pagturugan na. Ay nawaw, di mo ba'y antap no agnakam? Wan matkit niya. Pinapanaw magayam ni Mari Inis ni Gardo iji balay da Mari Mila. Wan, Mare Roberta.
Nakitak no kasano a pinapanaw na idi kalman. Nailaw anak anang ibaga iti may papan iti atang nga inyawid ni Gardo, Mare. Iso ti makagapo no apay akas tauna iti unget ni Mare Ines. No kasta si katinang ibaga, Maray. Wen, Mare Roberta. Maasyanak nga rod ka ni Pari Gardo. Ay nawaw. Gusto mo laan tak no maamon ni Mari Inez. Dar aramidon ti sadot nga asawa na. Wen matkit di Mare. Agraman atang iti simenteryo. Pag-interisan na. Mas daw ka, Maray. Maiturod na ka ng tiatang. Ha, agsardeng ka Mare. Nimot gayam Pari Gardo ti sumungad. Nangag na ka di ti saritaan ta, Maray. Sigurado day ta Mare. Kasla speaker tumot nga tangiwat mo. Anya pa lang tararamidam diti balay, Gardo. Awanan ti amok apapanak, baka paunagan na ko man Ay nawaw, kasta lang kalakanakan ka ti mangibagay ti kasta, kalpasan ti naramid mo. Agsingsing puta ka. Ay saan? Agagita kon baka. Palubusan ka nga agsubli diti balay, ngam saan pa nga ita. Urayak pa nga da makita ka pa nagbaliw mo. Sa dinong iti pagturugak. Ay parikot mo daytan, Gardo. Kita ano di ka pa ilagagat iti kasta sitwasyon mo ita. Ay nawaw! Ay na, Gardaw. Agagat ka, katliklikam ti agaramid iti kalukwan. Amabalain apakay babainan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umaya man Marison niya. Anyat masapul mo, Marisabel. Ang mga no adati kwartam amabalin amabulod, Maray. Na, pangala ako mga iti kwarta kawamot na talga da trabaho, Mare. Kay laklakom di baboy mo saan kaday, Maray? Ay nawaw, tapag-interisan pa lang matibayan ti kakaiso na baboy kaw. Sige moten Maray, uray 2,000 laeng no iso. Ay na Mare, igatang kumanan iti buryas ti bayan ti kakaiso na baboy ko. Isa pasensyakan, awan may pabulod ko, Marisabel. Kaano ay agumatang ka, Maray? Na, kasaludsudan na pailaang Intun umay asabado. Apay aya? Pabuludan nak iti 2,000, Maray. Bayadak adagos intun Sabado. Kasapulak ngamin ti kwarta ita, Maray. Ay, sige, pabuludan ka angam. Isublimot lang nga intun Sabado. Tanay, kasapulak ti kwarta. Promise mo Maray. Huwag ka di, Maray. Di ka madanagan. Bayadak to adagos. Nay, apay akas dati langam, sunya anak kau. Asla dati kaapam. Awan tatang.
Ngam, masurunak lang amin iti dayja a Marisabel. Anya ti basol na ken kaya anak kaw. Inutang nakidin tay bayad ti kakaiso na baboy ko. Ay nawaw, nagtalag ka pa'y laang iti dayjay a tao. Ipili na mga minti kaya na. Sapay saan na pumanaw dayjay nawan itad mo. Angam sa bagay, basta maisubli a dagos at ikwarta binulod na kanyak. Masapol nga isubli na inton Sabado. Aguray ka. Kasano nga ta na amuan na nailakom ti baboy maw? Ay nawaw, managsipot dayja tao, tatang. Ay nawaw, apay akas ta ti kulor ti buhok mo, sabil bakit? Violet mart. Bagay ko kadimo laang, Mario Lakay. Sa dino nga iti nangalaam iti kwarta nga inusar mo. Impabulod ni Marison niya Lakay. Anya? Nangalaam mo tititurod mo nga agutang kat awan mo't pangalam iti pagbayad mo. Apay ngamin apagparikutam day taaba, nagkatsak mati imutang Mariaw. Makammo kamit dita. May isa lang ti may bagakkan ka sabel. Di nakiramraman kadagita kalukwam. Tano saan? Siyak amis mo ti mangipabalod ken ka. Kwartam ayati inusar ko. Mariaw. Sa dinno ti ayan ti palanggana tayo, Mario Lakay. Ay nawaw sabel. Saan ka di apinukaw mo? Apay saan ka pa agimatang iti baraw? Saan pa itawan mo't kwartak? Anya nga ron nga ti usarot nga aglaba. Makammo ka mo't tinang agdiskarday. Aywon, mapanak man iti ayan da Marilorina. Mapanak man agbulaw. Adukot ti palanggana na dayjay. Kita ma, tamangan no, saan nakapabuludan? Siyak pa'y ti kunam, Mariaw. Naimbag bigat mo, Mare Lorena. Kastamot ken ka, Marisabel. Anya ti gagaram? Umayak ko mabungulod iti palangganam, Mare. Plangga na laang ti gagaram ngam in may kapay dito'y balay, Mare. Sapay nagadayo. Una ta si kamo lang ti amok amayat nga agpabulod kanyak, Mare. Di mo pa'y kadinabirukan ti plangga na yo amapukpukaw. Saan pa'y nga rod? Diyak meten amo no sa dino tinakaikargaan na. Ay nawaw, Mare. Alan Mari Lorena, pabuludan na kon. Sana balay, isublik mo lang dagos. Pabuludan ka ngam isublim mat laeng inton malam, Mare. Taaglabaak mat inton bigat. Wun, Mari, isublik tumo la dagos, apaman amal pastila labaak. Kunak man no insublimon ti planggana ni Mari Lorena abinulod mo, sabel. Isublik to no kwa. Na, talong aldawan day ta planggana di tarwar. Bay ampay di tatap no adati usaran tayaw. Anya kalaki din aya Mario Lakay. Ay nawaw, inton kwan, madadaal day ta. Ay na, relax ka lang kadi. Siya kunti makaamu iti day ta abanag. No madadaal day ta, kat ipabayad ni Mari Lorena kin ka. Adati pagbayad mo? Apay ay nagdagulit ka. Isublik tumo laang no kwa kuna mo. Ay nasabel, di ka lagbay ni ti kastangar aramidan. Ay nawaw, lunis manan inton bigat. Mawampay latbayad ni Marisabel kanyak. Relax laang, sunyaan hakaw. Ay natatang, kasano kumama ka relax da tao, kasing-singiran mo nila kay Tasyo ti bayad ti buryas na. Naimbag kumamot ano magbayad da dya Marisabel, tapno ata mo ti bayad ko ni Tata Tasyo. Anya ti kunanakan kaya anak kaw. Ay,
Kunana mga ron nga isubli na dagos ti 2,000 a minulod na. Sabado, tinagtulagan may. Nga mawamalangan, di mo lang may agbayad ang. Ay ket, en kakitaan na iti ayanda. Ang mga nobi sila. Bambanugan naksama na dya tao. Ano sa muna, tinapatag ket makasingir ka. May busan ti pasensya kang kwa na tatang. Budol at talaga da dya kumarek. Ay, Sabado ko na. Ngam Domingo itan. Awan pala bayad na. Mare Isabel! Mare! Nyati masapul mo Auntie Lorena. Sa dino ti ayan ni nanang mo, Carlo. Ada tinapatag anapanan na, Auntie. Sa dino tinapanan na ngay. Di namat imbaga kanyak no sa dino. Apay aya? Umay ko kumaalaan ti plangganak a binulod na, Carlo. Anya palang gana, Auntie. Anya ti kulay na. Tay ngay nangisit. Mabit lang, Auntie. Taalaang. Dahito ka diti palangganam abinulod ni nanang, Auntie. Ne, apay nga akas tanti itsura na, Carlo Barok. Daan matan. Kan apay akas laadamot ti betak na. Yak amo ni nanang, Auntie. Ay nawaw, sana kasta ti planggana nga inpabulod ko kaninanang mo, Carlo. Saan mo pa'y nga ron nga alaan, Auntie? Saan pa'y, Carlo? Kasaritak pa'y ni nanang mo. Budol at talaga dayta. No insubli na kumangamin idi napalabas alawas, di awan kumati parikot ita. Agsubli kayon to nga ron no makaawi din ni nanang, Auntie. Si kamat ti lumabas iti paraangan may Marison niya. Sa dino ti papanam. Mapanak man ijayan da sabel, mare. Inak man singiran. Anda nga minutang na kanyak ka. Manuti utang nakin kamare. 2,000, mare. Ay nawaw, apay-pay lang amin a pinautanga mare. Kimbaga na mga minabayadan na dagos. Nung mano asabadon tinapalabas, awang mga bayad nan. Awan ti amok di tamare. Budol dayta amari Isabel. Uray ti binulod na palangganak. Nabayag adi na insubsublay. Ay aguyog tangarudan Mapantay jayan da, mare. Nagapuak itay mare. Ngam saan ko nga inalati plangganak tadaan matan. Urayak lang na makaawid ni Marisabel. Taagsarita kami man. Inmay ni Auntie Lorena itay agsapa, nanang. Anya ti imay na imbaga, Carlo. O may naku maalaan ti binulod mo aplanggana, ngam awan kamot. Kaintad mo kuman Kumaa, ngam insubli na mat nanang. Agsarita kayo kanupay. Daan kano ngaminin ti palanggana a binulod mo. Ay nawaw, nagadukak nga artiday tangalurinan. Nangagkupay nga agsarsarita daken Auntie Isabel itay. Budol ka kano ako mare. Birbir nga sanda ka pa'y iti budol, nanang. Imbaga da dayta, Carlo. Wan nanang, diyo kano ammo amang isubli iti binulod yo. Siyak gayam ti kalkalabanan dagiti at tao Sa dino ti papanam nanang, agsubli ka ditoy. Kamat ti masabat ko dito'y dalan, sabil bakit? Sa dino ti papanam? Mapanak iti ayan da Mari Lorena kan Marison niya. Ay nawaw, anya ti aramidem ijay. Apang ko lang kumprontaan dagiti loko. Anya?
Siyak ka nung amin ka, ti pagchichismisan da itay. Budulak ka naw. Baso lumumot lang No apay ako nada abudol ka. Di mo ngamin amo ang mga isubli ti binulod mo. Agkarkari ka. Ngam di mo matgayam tong palain. Kahit, mabalin mo't nga umay da dito balay, tay sudan ti umay mangala. Ay nawaw. Si ka lang arudan ti nakabasol. Si kapay lang mati agkasta-kasta. Agawit takit din sa bel. May kan? Ibatan na man, Mario! Ibatan na! Rumwara kong tatang. Ay nawaw. Sa dino ti papanam kat nasa papay. Nas ka na masapa akong agsingir. Tama nga daman papanan ni Marisabelan. Kadyaman makasingiran. Wan matkit di nasurok amay sa bulan na ti utang na ka. Wan nga ron. Naimbaglakit din ta nakadiskarte akit pinagbayad ko kan ni Tata Tasyo. Ala, agrubwat ka nga rudan. Tapno maabutam ni Sabel ijay balay da anak ka. Wan tatang. Sige, mapana ko. Si kapay lang ti makaamong agpalingkay, Sabel bakit? Ay nawaw, siya manan. Gagangay na, taadumat ti pakakumikumak. Mangtid ka nga ron iti pagpalingkik, Mariaw. Daytoy, talo ribaw. E-budget mo mat daytan. Marisabel! Oh, Mare! Ni Maris niya samat day tagpukpukaw bakit? Umay siguro ag singir, Mare, rumor ka man dita! Tayo utang mo na may bayagan! Rumwar kan tapan mo kasarita bakit? Makaungat samat tay. Apay analaaw ka dito'y paraangan me, kat bigbigat, Marison niya. Umaya kag singer, Marisabel. May sabulan ng tinapalabas. Nga maging gaytan, di ka pala nakabayad iti utang mo kanyak. Apay kumabayadak, ti ichis-chismis yo kin Mari Lorena, abudulak. Ay nawaw. Nangalamat iti kastalaing mo ngay, Marisabel. Quitstan, Mare! Ay na, naku nami matla ang tikas jaya. Abudol ka, taulbud ka mga main. Seta, ibaga makwitstan. Gapulang iti na ibagami abudol ka. Saan ka di pa ng budol tikas na ngararamidam, Marisabel? Aho, adula amin nga muyaw. Ay na mare, agbayad ka kay din tapno malpasan ti saritaan. Quitstan nga rudan. No di kagbayad, agreklamo ki barangay home. Di agreklamo ka laan sa anak ka mabutang. Ay nawaw, kastat inbaga ni Marisabel ken kaso niya? Wen Mari Lorena. Talaga na puskol ti panagruprupa na day tatao Wang nga ron. Agreklamo ako ni di barangay. Nauma ako ngagsubli-subli di balayda. Padasak man mo't ti mapan mare. Kita man no maisubli na ti planggana ka binulod na. No di nadaal na, di sukatanda. Ay wana. Mapangkakidimat. Kano'y papilit na pailaang ti kaya na. Duwatan ngagdarom kontra kan kwa na. Marisabel! Mare! Adda ka kadidita? Dahito ka di apalangga na tigagaram, Lorena. Naimbag mo tamo, Marisabel. Adtoy, kukuam lang ti palangganam. Mingmingam man anaimbag dayto a planggana. Saan nakastoy ti planggana ka binulod mo, Mare? Kat isumo dayta, Lorena. Daanan daytoy, Mare. Isu akayat mo man wino saan. Sukatam. Agrom kan. Ay nawaw, naglalaingam mo ngay, Mare. Talaga abudol ka niya, Marisabel. Kayat mo tabirngasan da ka iti budol,
Nasalaw ko ni Kapitan di tadalan itay. Sabil bakit? Anya kumangay ita. Ay nawaw, di ka mabutang. Anya timbaga na ya. Mapan ka kano ijay barangay hall. Tadda tinapatag apag saritaan nyo. Ay saus. Ang mga no nagreklamo da Mari Lorena kan Marison niya. Gunggo na ma, natangsit kan tumat ngamin. Sika ngamin ti birngasan da iti budol. Di mo ida mababalaw Tabasul lumutlaang. Agsagana kakit de. Tamapan kay jay barangay hall. Ay nawaw! Ay Nana Sabel, liklikam ti agaramid iti kalukwan. No nagkare, tung palem taday ti maiparbang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Janel, anak, rumuarak laang biitwan. Agbati ka dito'y balay. Sa dino nga minti papanan nyo, nanang. Inak nga rod iti tersena ni bakla. Ay, bati nakmanan ngagmaymay sa dito'y balay, nanang? Ay nawaw! Saan kan nga ubeng? Kabaw lamon ti bagay, sa maysa, di dala ang butayan ni bakla ti papanak. Anya nga minti aramidom ijay, nanang. Adda nga rod na patag pagsaritaan may kun ni bakla nawatam. Day talag marmarites mo tentin into naram, nanang. Nay, sumardeng kasi ka, Janel? Saan ka marites, anya? Naimbang, tanakaumay ka, Mari Rosa. Hello? Ayun, mare. Umayak manen agistambay dito'y tirsenam. I can win, no problem. Ay, win kayam. Nadamog mo ka day, tinapasamak iti anak ni Ikang dita kabangibang abarangay. Ay, saan pa'y? Apay, agan ano aya? Ay naapaw, nakitaray kanumot iti nubyo na. Ay, na wow! Ay, nagtured man. Ay, wala. Sungaraw, naturad. Sa paisan nga, amo dagiti dadakkel na no, asino ka dagiti nubyo natin, nakitarayan na. Di kaya't mo asawen? Ado tinobyo ti anak ni Ika? Ay, sos! Naalala, maray. Ay na. No makapagsaumat na dyan nga Ikang idi, ay kunamlan asino a perfecto. True! Ano ngayon? Rosa! Ada ka dita! Ay, Ay! anya ti masapul yu, lolo? Day! Ay, umay ko man ito dati basit anatang ken prutas, apawk. Ay, nagbunga gayam man ti imulayo anatang iti arubayan yu, lolo. Ay, una pawk. Di nimit kabalan asida enta daw. Ay, aguray ka. Ninanang maw, ayan na.
Kaslawan ba? Eh, napan iti terse na ti kumari na abakla. Ay. Ada ka no tinapataga pagsaritaan da, lolo. Nah, awan mo't ijay itay lima basak. Amangan no adadamot iti uneg, lolo. Ay nawaw. Kastalatan dar aramiden na. Imbis nga agsapol iti pagtrabahuan na. Ay day ta ka agmarmari tistin into na renan. Diyak man amu ken ni nanang, lolo. Da kayo man timang bagbagakin ko, ana. Amangan no da kayo mo't tidinggan na. Malala. Bagbaga akto ti inam, apaw. Ay nawaw, mangmangag mo day ta, balakay. Nagpiks naman ang ti katawadan ninyo, kinimanang rusa. Pasensya kan, Grace, bakit? Awan mo't nga minti deng ni Manang Rosa. Uray ni Tatang. Kalabanan na no kasta bagbaganda. Imbis ang makitang dan, day takit din makimarmaritis tir aramiden na. Naimbaga, taday ited a sustento ti ama ni Janelle. Kasanulaangan no maibos day jay. Pangalaan da nga ta iti kananda. Makaamumutan ni Manang Rosa. Idi pay lang nga ibagbagak nga agaplay iti pagtrap-trabakwak ngam di namot kayat. Ay, nawaw. Dayjay pa iti ko na mag-Grace. Sadot at talaga dayjay ang manang ko. Ay, nawaw! Rabi mo, gaya mo, maray. Ala, agawid ako na. Oy, mangan tapay mare. Na, saanan, maray. Amangan ki di no karkaro amarabiana. Kat masabat ko dagiti tanod nga grunrunda ita. Okay. Inton bigat tumanen, mare. Nawun, maray. Ala, inakon lang. Ay, wait. Wait a minute. Abay. Abay kaday. Ada ka di pagsilaw mo? Ay, nawaw, maray. Napigsa dagiti matak. Kabailak ang makita ti dalan ko. Oray na sibngot, maray. Ay, o ala. Ikang ka iti battery ta alimunan. Ta pumigpig sapay dagiti matam. Ay, nawaw! Sana ba ti rate itid mo? Bumbilya? Ha? Manang Rosa? Ay, wal. Kunakon kay. Si kaday ta. Apay, sa dino tinagapon? Nagapuak man di tayan ni bakla ako, marek. Ay, nagmarmarites kay manan iso narabyan ka. Ah, Sapay awan plus light mo ko nagsipnget. di nakpakadanagan, Val. Makitak pa'y mutidalan ko. Ay, nawaw. Napigsa magayam ti matam. No aggapo ka iti pagchichismisan nyo. Oy, tapno ibagakin ka. Sipod pa'y ide, napigsalat tati matak, Val. Napigsa mo dagiti lapayag ko. Uray tengat rabi ay makaawi daklata. Uray awan ti silaw ko. Naawata. Apay akas sa tilang ang mga nagawid, balakay. Masurunak ka ni Manang Rosa. Bakit? Apay manan ni Manang Rosa aya. Nasabat ko iti dala na. Narabyan ang nakimarmarites. Ay una yan day taakabsat mo. Ay na, siyak pa yung timabayin iti aramiden na. Ay ngam, saanan na day ta ti pagsaritaan ta. Ay na, agburak lang ti darak. Agpulas ka nga rudan tamangan lakay. Ayun kaya, nitatangay. Imunan anangan ta maturog ka no amasapa. Ala, agidasar kan. Agpulisak labi eh. Ay, Janela dakon. Anyat niluto, mamasida. Sanak pa yan nagluto, nanang. Na, aguray ka. Sa dino tinangalaam ka dagito'y natang ken prutas. Inten ni lolo dagita, nanang. Ay, nawaw. Ay, naimbag mo ita na panunot natin ang tide. Kahit, anyang iti imbaga na idimay.
Di na sinaludsod no sa dino tinapanak. Sinaludsod na nanang. Kay, anda nga iti imbagam. Imbagak, anak ikaaruba kayaw. Ay, una yan. Imbagam kuma, anak paili ak na, tasuruan nakpay nga agulbud mait, nanang. Apay nakatugaw ka laeng dita, Janel. Saan ka di nga imbaon ka nga agluto? Awanan ti maisaang nanang. Ay nawaw. Kasanungawan, adamot baga sa ginatang ko. Naibusan nanang. Idi pa'y napalabas a bulan dayjay. Kahit, adya nga rutirurayam. Inka pa'y bumulod akadalolom. Diyak kaya ti maungtan nanang. Ay nawaw. Makaamu ka mo na. Basta siya, mapanak iti ayan ni Mare. Ha! Makipangan ako ni Jay. No kayat mo, mapan kamot ijay ayan dalulom. Taidjay kan ang makipangan. Ay, nang, mangtud kalatan iti maigatang iti bagas. Tanusak ti mapan gumatang. Ay! Sa dino kumati pangalaak iti kwartak ngay. Amumait nga awan tinatalgad at trabaho. Ay, naibus ka din ti kwarta ngayon pauit ni tatang. Ay nawaw, nabayagan naibus dayjay. Ay, uwan gayam. Teksam man kit de. Ibagam nga agpauit, tanaibusen ti abastuta. Oh, kaanakan Janel. Anyat araramidem dito'y balay. Mabalin ka diti makipangan, Uncle Val. Makipangan? Awan nga minin ti isa ang maijay balay, Uncle. Ay, nawaw. Tiinam ngay. Napanmanon iti kumare na abakla. Naglukon tiinam. Di lagbay ni tikas tangar aramiden na. Adda ka magayam dito, Janel. Umay ka no makipangan, tawan isa ang daiji balay da. Auntie. Kat no natanawak ni Manang Rosa ititirsina ni ninyo itay Val, lakay. Agmarmaritis damanan na. Isumot lat yan, muna nga aramiden kay. Naimbaglaangan ta simmangput kayo, nanang. Oh, apay? Ada tinaawat ko a disconnection notice, nanang. Idulin mo pa ilaang dayta. Nabanugak. Kaya't kunti agin na. Kasanon nupot dun dati silaw tayo, nanang. Ay nawaw. Basta idulin mo pa ilaang dayta kunakmat. Kita agto inton sa anak abisi. Sige nang, iparabaw ko dito'y lamisaan. Tapno saan nyo ang malipatan? Wawan! Makamu ka dita. Siguradum laang, asaan ang mapukaw dita pangikabilang. Ay, nawaw! Sa dinutayan mo, Janel! Rabiin! Ngam di mo pa ilamot iswitch dagiti silaw dito'y balay. Adak dito'y lang, nanang. Ay, apaw. Unay kamutin, aya. Apay nga mina di mo iswitch dagiti silaw, aya. Awan mo't kuryente, nanang. Kasano kumangawan? Nadamot silaw dagiti kaarubat, lipatan nyo ka din, nanang. Disconnection notice. Ti impakpakitakin ka, idi. Adayamot! 5 bulanen asaan tayo ang nakabayad iti bill ti kuryente tayo. Isu pinutod dan ati koneksyon tayo. Siyempre, saan nyo mo't nakita? Taday tamot makimarmarites iti kaaruba tayo. Ti aramiden nyo.
Mare ninyo, umayak man. Anya ti masapol mo, Mari Rosa. Mare, mabalin ka diti umutang. Ay na, ano maya ti kwarta, Mari? Ay na, po. Ay na, awanan silaw, Mare. Na disconnection. Talima abulan na saan kami nakapagbayad. Ay na, wow! Pasensya kan, Mari. Awan maipabulod ko kan ka. Oras siya. Do abulan mo tinadyak nakabaybayad iti silaw ko. Ure, isang haribo laeng ko, Mare. Ay na, sorry, Mari. Naibus ngamin ti kwarta. Agraman po unang iti tersina kan ay gastos ko. Sige nga, Ruth. Mapanak pa iti ayan da tata. Val, ada ka din ni tatang? Awan, apay ayamanang. Bumulod ako maiti kwartana, ading ko. Ay nawaw. Ni tatang pay lang, mahit di nakabalanan ti makitrabaho. Wano manggad. Bumulod ka pay lang. Naputdan kami iti kuryente. Iso ka sa pulak ti kwarta, ading ko. Sana ka komportable, no awan ti silaw iti balayan niya. Apay ngamin, adiyo binaybayadan ti bilyo. Anya kumaita. Awan mo magbayad ko. Kasta pala ti panagsasaom kanyak manang. Nung napangka kumamo nakitang dan, di ada pagbayad mo iti silaw mo. Kun igatang yo iti kanan nyo. Oh, nagadumot nga amom si Kaval. Maritis pa mo, manang Rosa. Ay! Agli si ka kidi ti dalan ko, Val. Ni tatang ti kayat ko makasarita. Saan na si ka? Emote. Awan ni tatang dito'y balay. Ada na patagan na panan na. Ha? Sige. Agawid ak nga ro doon. Agsubli ak tulaan nga inintin sumangput ni tatang. So mo lang nga awan ti serbe makasarsarita. Pa? Na. Agong ungot mat ni Manang Rosa api manaw lakay. Anya tinapasamak. Masuron kanyak Tasan ko api na utangan. An-anuan na kano aya ti kwarta. Pagbayad na kano iti kuryente bakit? Tanapot danda. Aya. Wen. Ay nawaw, isubot lagayam Awan tinakitak asilaw iti balay da idi kalman. Wala. Idin sapay napalabas alawas na napot danda. Nasaya at makidi Tapno ada ti pagnakman na. Ay husto ka bakit? Bayan tayo, tabarang makaamiris nga awan nasayat nga itden, ti inal daw pan nakimarmaritis na. Anya lakit din ti kastoy. Apay man na napudot ti ulom, nanang. Ay nawaw! Asino mo ti sana pumudot ti ulo na? Ano kastoy lang? Awan lang arudon ti silaw. Awan pa'y ti masida. Basol mumut laeng, nanang. Agsardan ka man mo't si ka, Janela. Husto ti kanayon ngay bagbagada Uncle Val kan lolo ken ka, nanang. Imbes aday tamapan makimarmari tester aramidem. Agtrabaho ka kitdi. Na? Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Ha? Laglagi pam asyak timang palpalamot ken ka. Ay, wanan nanang. Umay kayo nga rudon tamangan tayon. Sakbay asumipngat. Ay, sige. Anya nga iti masida. Na? Asin kan mantika manain? Kat, isumot laeng ti adda, nanang. Anya nga minan tayo ko na mga ibagam kanyak, Val. Imay ni Manang Rosa itay tatang. Bumulbulod iti kwarta. Bumulod kanukan ka. Ay na, wow. Pagala ko mga iti kwarta nga ipabulod ko kenkwana. Kastamot ikunak kenkwana, tatang.
Ay apaw, kanon tungag nakam ay aday kabsat maw. No may tumanan dito'y balay, di ko papautangan tatang. Agruam day jay amanang Rosa. Kanya ti masapol mo Rosa, anak. Humaya ko mabumulod iti kwartayo, tatang. Ay, pasensya nga mawan may pabulod ko kan ka. Pangalak nga iti kwartak. Uray sa nga ribo laeng mo't tatang. Awan nga rod kwartak. Ay nawaw, sa nga ribo laeng, hindi yu pa mo't maitid. Amam, kapigpig sa ampay laeng Rosa. Kabalamot, timanggad ko nagtrabaho. Apay man anaw nagsapol ka ngamin iti pakitang dana mo no pagtrabaho Jakon maanusan ti kastoy, tatang. Awan ti silaw medyo balay. Ultimo maisa ang awan pa yun. Ay, agnakam ka. Taimbes, aday tamapan makimarmaritis ti aramidham. Nagsapol ka kuman iti panggedam. Ay, nawaw! Ay Nana Rosa, husto tin ako nadatatalando kinibal. Imbes nga mapan ka makimarmarites, makitagad kakit de, tapno adda ti usaran ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay, takil kayam ti balay da mam kurason, pilay. Uwan nga raw, kaslaman siyon, Lisa. Ay nawaw! Sigurado, ado ti mabali na matakaw iti na ito'y abalay, sika. Una, adaman ng ti sideline ta, Lisa. Katuan, Ada kayo matgayaman, Lisa, kan Feli. Itay kayo ka di pa dito'y ruwan. Saan mo't, Ma'am Corazon? Kasangsangpet mila ang ma'am. Oo, sige. Umunag kayo nga rodan. Tagmerienda kayo pa'y, Agyaman kami, ma'am. Ay, Fili. Saan nga taan ang ni Ma'am Corazon ti pagsarsaritaan tay-tay? Saan mo't siguro, Lisa? Okay, kalpasan ti panagmerienda yo. Ay bandakla ang ijay silid ko isurok ti aramidan yo. Arigladaw, Ma'am Corazon. Sige, nasaya at mat nga rod no kasta. Sige, tamapanak pa iti silid ko. Nakayon ti makaamong agmerienda. Ipagpabalay yun, wan. Nakatumot gayam ti nakadisplay agamit damam dito'y balay ta. Kitaam ti baso da, Lisa. Ay nawaw, madlaw ang inginaan. Sa anak nga bigdot. Ijay abroad tinagapuan da ito'y abasaw.
Isumula ang tikunak Lisa. No makaalat ta iti mano abasaw. Ang mga numailako ta iti nangina. Ay nawaw. Wow na wow! Makalaba kayo ka din, Lisa. Feli. Saan pa, Sir Alex? Apay ka day? Ipalabak kumamot na giti murang ko. Agraman na giti kortina iti silid ko. Ay nawaw. Mabalin latamot, sir. Da kayo ti among may. Iso ano anya ti paramid yaw. Agtungpal kami. Owen kayam. Laban nyo matlang nagiti bado ni Kyle nga anak mi. Ilabayo. Tagawid intun sumaruno abulan. Ay kutwan asar. Isuro yung arod dagiti palabayaw. Ta mapan ko alaon ay. Mala sumurot ka kanyak, Lisa. Ay, Pele. Sika pala ang ti makaamo dito iwan. Wan, awan ti parikot iti ta, Lisa. Ay nawaw, kita ang mandag ito'in palaban ni Sir Alex, Lisa. Branded a jacket na eh. Wow! Agraman da ito'y sapatos ken bag ni Ma'am Corazon. Madlaw a branded si Kaon. Anya nga tanong kisayan ta, Lisa. Saan damot siguro ang madlaw? Kasanungay ang mairuwarta dagiti takawan ta agamit da, Fili. At dati na panunot kong aramidin ta. Anya tinapanunot mo? Ingka mangala iti trash bag. Ananumot nga iti trash bag. Ay kat iso ti pangikargaan ta akadag iti takawon ta. Nukas jay ti aramidin ta. Sigurado, saan ang madlaw da ma'am ken sir? Uwan anya. Ay, Ala, agawa am ti apan mangala iti trash bag, Lisa. Tapno ilasin ta, ti alaan ta. sige. Rabiin, Lisa. Nakaturog nga tanda Ma'am Corazon kan Sir Alex. Tsak sigurado, Fili. Nakitak mo't ang nagturong ni Ma'am Corazon iti silid da itay. Kasanungay ang mairwarta dagiti gamit da nga ilako ta intong bigat. Ayun, anya. Domingo intun pikat. Day off ta. Ay nawaw, nalipatam adagos. Una niya. Kasano nga raw ang mairwarta dagito'y gamit nga inalala ta? Magnata iti bakdor, tapno saan data ang makita ni Sir Alex. Amangan kit din nakatugaw iti balkonida. Wow! Nasaya at tinapanunot mo, Feli! Ay, irwarta nga raw din dagito'y tapno saan ta ang marigata na mangirwar into nagsapa. Umunakan, Lisa, sumaruno aktaw. Sa dino ti papanam, Lisa? Ay, nawaw. Ay, da kayo matgayam, Ma'am Corazon. Apay akas lanaklaat ka, nakakita kanya kitay? Ay, san mat, Ma'am Corazon? Pangipanam kadagita basura, kat ni rabiin. Ay, kuwa ma'am. Iruwar ko kumakit. Mabalin mo't ngayon ton bigat latan nga iruwar mo dagita. Kuwa ngamin ma'am. Delikado ti rumrumwar iti rabi Lisa. Ay, sana bale. Ta si daglaang mo't ma'am. Samay sa day of me nga men intun bigat, ma'am. Iso nga, iruwar ko itan.
Sagmamanungay ti bagala ko yun. Uray, 10,000 laeng, madam. Mayat dayta, branded. Dahito niya sapatos. 2,000 laeng. Hala na, gatanga mo na, Miss Beautiful. Ala, Original ma'am. da kita. Saan kayong tungag babawi no kwa? Kasta ka di? Alan amam, gatangan nyo, tap no makaawit kami. Sige na, madam. Sige na, Miss Beautiful. O sige, gatangag tabag, can shoes. Ay, nawaw. Agyaman kami unay, ma'am. Agyaman kami unay, ma'am. Alalala, Makaawit kami matlangan. Ay, nawaw. Manungay tinaurnong ta iti sideline ta, Fele. At dati nasurok nga 15,000, Lisa. Ay, nawaw. Dakalmat gayam. Ay na, makaurnong ta adagos, lukas tuya kanayahon san ka de. Una, sideline tala ang ti agila ko iti gamit damang ngem. Makaigam tang matikas ti kadakkel akorta. Ay, nawaw. Ay, nawawa talaga. Nayunan tanto man ti alaen ta inton maminsan. Una, punwen ta ti talo atras bag, Lisa. Malalala, pagbingayan ta nga rudan ti kwarta naglakwang ta. Dati ti parakang ka, Lisa. Oh, ay sos nagpuskulan. Agyaman nagfeli agawit ta nga rudan. Tapno, makainanata mo tayo. Ay, nabanugak anang isursaur kadagiti lako ta. Anya ti sapsapulam, anak ko. Awan mo ti paborito ka t-shirt iti aparador ko, daddy. Kita mo na yung bag. Nakita mo't ija iti na minsan. Itay pa sapsapulag, ngamjak makita. Agraman ti sapatos ko. Naksayan maten. Sigakit di mat, Kyle. So dino kumangay ti papanandag iti gamit mo, kat datatayo mo't latyan da dito ay. Ang mga noda lang dita, kat di mo nakita. Sige, padasa ka sa pulan ninton bigat, daddy. Nasaysayat pa, anak ko. Sir! Ada kami, Sir Alex. Nasayat ada kayon, Feli, Lisa. Kalpasan ti panaginanayo, agluto kayo iti pangrabyan tayo, ha? Ariglado, sir. Isuda ka rin ti kabarbaro, katulong tayo? Wan, anak ko. Dalisa, kan Feli. Feli! Lisa! Ay, apay ka day, Ma'am Corazon. Naksayan matibag nga iduldulin ko. 5 tinangisit abag ko. Ngam 4 laagan. Ay, sus. Nadlaw samat ni Madam. Oh, apay adi kag tagari, Lisa. Nakita yu ka di nagijay abag. Ay, kwa, Madam. Saan mi nga mano sa dino ti ayan na, Sa dino ngay ngatan ti ayan dagijay abag. Sapay nangina ti pananggatang ko kadagijay ta branded abag. Ay, Madam, amangan mo't no na misplace yu laeng dagijay abag. Sana ka mabalin nga agbidtot, Lisa. Kabisadok dagiti gamit ko. Katuray no kastoy nga dan edad ko. Sanak pa'y nga agkabaw. Amok no sa dino ti pangikarkargaak kadagiti arwatek. Ay, Madam, tulungan ka lata namang sapol. Mami, sa dino tayo ti jacket ko amaron? Oh? Diyan ka mukin ka. Mapukpukaw matan. Jack amo no sa dino tinakaikargaan na. Maroon a jacket. Amangan mo't no tayo inla ko may a jacket.
jacket isap sa pulot ni Kael. Ay nawaw, nalpas kan Lisa. Oh, manang Lisa. Apay anak pa ulimak ka? Ay kwa, amangan no na inayon mo't kadagiti. Lablabaan may, Sir Kael. Saan kayo matanagan? Tumulong aktaw amang sapaw iti mapukpukaw a jacket mo. O ala. Nasaya at matno kasta, Lisa. O sige, sapulan nyo. Anya ti inbaga ni Ma'am Corazon kang kalisa. Sapsapulan na tinangisit abag nga inalata. Ay nawaw, iti kinaado ti pagna. Nadlaw na paylaang nga adda ti mapukpukaw. Win nga raw. Uray ni Sir Kael. Sapsapulan na mo ti jacket amaron nga inlako ta. Anya nga ti imbagam kadakwada, Lisa. Ay kat nagrasunak Inbaga, asaan ko nakikita. Ay saus, delikado tak dito'y Lisa. Kasano numaamuan damam nga agraman nagitinginginaan a plato daket naksayan. Shh! Tangiwat mo, Feli. Ang mga adapay makanggagin ka. Awang mo siguro nakangag, kan awang mo lang siguro ti CCTV dito'y. Sa bagay, saan ka numot nga kurkuri day ta? Isuti ko na di driver da. Anya nga tano pumanaw talaangan. Ang mga no adati nakakita ka datay din norta dagiti gamit da ma'am. Kat maduktalan dati sideline ta. Ay, nawaw. No pumanaw ta. Ay, ang mga no makadlaw dagiti amo ta, Feli. Ay, nawaw. Anyakan sa Feli, maulawaking ka. Itaypay apo managnaka dita. Madandanagan akong Lisa. Ang mga nung maamuan da ma'am adata tinangala kadagiti mapukpukaw a gamit da. Relax ka kadilaan. Diyak kaya ti maibalod no bilang laeng. Noel, anya ti raramidam di turwar? Ay nawaw. Kano itay pa nga dak dito lugan damam kansan. Ha? Diwa ibaga di da nadlaw. No kasta. Nangagmo ti saritaan may. Anya kumangay. Nangagkwami na. Noel, ikan ka iti kwarta ma. Bastasan mo nga ibagbaga ka da ma'am no anya tinanggag mo, Aha. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, babayadan. Sideline kayo dyan. At to'y ti sweldo yo para itaabulan, Lisa, ken Feli. Ninayunak day ta at bakita kat nagagat kayo met. Ay nawaw, agyaman na Ma'am Corazon. Agyaman kami unay, Madam Corazon. Kasta kay kumaakan ayon, wen. Di kayag sadot-sadot. Wen ma'am, awan ti parikot iti dayta. Sige. Da kayo pa'y laeng ti makaamo dito'y balay. Ta da napateg papanakita. Wen ma'am. Wen gayam. Agdalos kayo iti silid ko. Sukatan nyo dagiti kurtina. Ket punasan nyo dagiti tawa. Arigla daw, Madam. Ken agadobo kayo, taiso ti pangrabyan tayo. Dito'y kano amangan ni Kael. Da kamen ti makaamo iti dayta, Ma'am Corazon. Agan anad kayo iti papananyaw. Naimbag nga rabi iyo, Ma'am Corazon. Nakaidasar kami iti kananyaw. Nasaya at matno kasta, Feli.
Naimas ka di matlaang ti adobo, alinutuyo. Ay nawawon madam. Sigurado nga ado ti kanan nyo nga inapo, inukwa. Ala, mabit laeng. Ay, apay nga agsasabali ti kolor dagiti pinggan nga inaramat yo. Ay, kwa ma'am. Day talaangan tinagbatay a plato yaw. Anya? Apay ka day, madam. Ado mati plato aginatang ko Apay aday talaang tinagbati akong kunam. Ay, kwa? Di mi amu Ma'am, mabalin ka da kasarita kayaw? Maipapanitian niya, Noel. Di mo ibaga nga agikat ka ni ti trabaho. Ay, kuma ma'am, san ma'am? Hindi pa yakayat kung ibaga da ito'y kada kayaw. Oh, anya day ta, Noel? Ay, ma'am Corazon. Amuyo ka da, hindi may papan iti sideline ti doa katulong yaw. Sideline? Wag. Da Feli, kan Lisa ti kayat mo asawan. Bun ma'am. Oh, anya sideline day ta? Di kay kumagungungot kanyak mama. Anya sideline day ta, kunak. Isuda ti mga ala ka dagiti gamit yung ma'am. Ilakla ko da iji ilay no kasta a day off da. Anya? Sigurado kay ti day ta nga ibagbagam kanyak, Noel? Awon ma'am. Nakita kay karkargada iti trash bag dagiti taktakawon da. Tapno diyo madlaw no kasta nga erwardan. Anya? Sa dino ti ayan dagiti agtatakaw a babaunan ta, Alex. Tangiwat mo, Corazon. Isumat lagayam nga inot a maibibos dagiti maaramat dito'y balay. Taktakawin damot gayam. Apay, ada pamanagnak mo? Ay nawaw! Ah. Saan nakasapulan ti pamanagnak? Ta mismo ani Noel a driver ta tinang ibaga kanyak iti kalukwan dagiti babaunan ta. Malala, kasaritam to ida na saya at bakit? Saan? Itamot laeng papanawak dagiti dua. Dagiti awanan bain? Jakam mo, no apay ang naaramid yu ti kastoy kada kami. Lisa. Feli. Pasensya kayon, ma'am. Sorry, Madam Corazon. Sorry, madam. Itid ko ti umno at ang danyo wenno sweltoyo. No maminsan, sobra pa iti itid ko kada kayo. Ma'am, saanan na maulit? Talaga saanan na maulit? Tay tamat lang. Papanawin kayon. Pangasiw, ma'am, di na kang papanawon. Awanan ti amumi apapanan me. Pangasiw, madam. Saan ko akasapulan ti katulong? Akas kada kayo. Madam Corazon! Agbalbaliw kami. Saan da kami lang nga papanawin, ma'am? Nakapangadeng akon. Kitnasken a pumanaw kayon adwa. Tsak impagarop a maaramid yu ti kastoy kada kami. Ay, Lisa kan Feli, bidot ti inaramid yo. Saan anasayaat at akawan yo ti among yo. Aglalo pa'y kat naanos mat kada kayo. Anya ngay ita, da kayo matlaang tinaawanan iti trabaho. Well,
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na! Bigat! Ay, mapatay ko talaga day taapusa ko naknay! Nay, anya man na ya ti pag-high bladam dita kat bigbigat anti lagring. Ay nawaw! Di mo ka di makita si Kamayang? Tiyan niya, ante. Kinanti luko apo sa tinabati asiday di rabi eh. Ay, wan. Na, litsyon manok day jay, ante. Ket? Anya nga rudon nga iti sidaan tayo ita? Anusan tayo manen ati agsida iti nateng, ante. Hay! Jak lama anusan ti agsida iti nateng. Iso nga rod aginatang ko day jay litsyon manok, tapno adamot sidaan tayo. Auntie, nakita yo ka diti pusa anang kalong iti ginatang yo litsyon manok? Wine! Puraw day jay pusa. Jakmut ammo no sino ti akin kukwa iti day jay. Naimbag nga agsapa maray. Anya ti umay mo gatangan. Man iti dualata a sardinas, maray. Ay nawaw. Sa dino nga tinangipanam iti litsyon manok aginatang mo idikal man mari lagreng. Ay na, masurunak nga rod, maray. Imbis nga adda ti litsyon manok asidaan may itang agsapa. Awana na, takinalong mo ti pusa da. Ay na, sayang maray. Ay talaga asayang, maray. Ang manyangay nga raud. Nalpasen, maray. Alalala, mudto'y din tay gatgatangak adilata, taagawid ako, maray. Ay won, mabidlaang tayalaan ka maray. Ala. Oh, adto'y ti bayad ko, maray. Mayang! Mayang, umay ka man pa dito'y! Agawaam, tada ipaaramid kukin ka. Anya ti ipaaramid jo, ante? Ay nawaw. Ano nyo day tapusa, ante? Shh! Tanggiwat mo mayang Daytoy apusa ti kanayon nga umay agkalkalong dito'y balay. Wala, ante. Di mo ibaga apatayom day tapusa. Saan? Ti kayat kulaeng nga aramidan. Yaw awan mo daytoy apusa ijay kabakiran. Tapno saan na makasubli pa dito'y balay, mayang. Alante, kasanon ngay, no sa pulen ti akin kuko day ta apusa. Ay kamakaamuda mo na? Basta aramidam ti ipapaaramid kukin ka. Diyak kayat makita day ta apusa dito'y balay. Nawatam! Anya ngay ti kasukat ti panangyaw awan ko iti day ta apusa, anti. Na, dumawat ka pa ilaang iti kasukat na? Una, narigat mo ti papaaramid yu kanya kante. Ikan kanto iti kwartam. Basta sigurado asaan nga agsubli day taapusa dito'y balay. Ay, nawaw. Sige, antay. Siya kung ti makaamo iti day taapusa. Ala, mudto'y nga ruday.
Naisakok mo't laang ti pusa. Ay, naska na mayaw awan ko daytoy a pusa iti kabakiran. Tapno ikanak ni anti iti kwartak. Nay, anya ngay daytayin sa ako, mapaw. Ay, kwa lolo. Awan daytoy lolo. Kuti-kuti, mate. Sige, dita kayon lolo. Ada pa'y ngamin napataga pa na. Ay, sa dino ti papanam, apaw. Dita lang lolo. Sige. Ay, wow. Napanay. Ay, nawawa. Rabiin. Ngamaawan pa'y ni Mayang. Sa dino nga ta tinapnapanan day jay a babae. Imbaon ko lang nga mangyaw-awan iti pusa. Ngam aging gaita, awan pa'y. Lagreng. Awan ka di pa ni Mayang apukaw. Awan pa'y nga road, tatang. Na, sa dino tinapananan ngay. Awagam mangkiday. Madanagan ako iti apaw. Awan mo nga rudlod ko, tatang. Sumangput tulat ta day jay, tatang. Awan mo iti sabali ang papanan. Ay sos, mga noda mo dakas na napasama ka iti apaw. Dayjay pay laeng mo't amayang ti kunam, tatang. Awan ti dakas ang mapasamakin kwa na. Nagsasao ka. Kasla di mo kaanakan ni Mayang. Ay natatang, think positive ngamin. Anya ti aramidem dito'y balay, Auntie Lagring. Ay, Willie, ada ka din ni nanang mo. Mapanak ko ma-agload iji tirse na yung nakasiramot. Nasapa kay unay ngamin, Auntie. Ay, kastaya? Siya ko, hindi makisarita kin Mare. Umunag kan. Una lang. Anya ti masapul mo, Mare. Umayak ko maagpalod, Mare. Ay nawaw, nasapa kamot nga agpalod, Mare. Alas 5 pa'y lang iti agsapa. Unaw, adamot tan, ti nailawan, Mare. Sana kasta, Mare. Aglodak, Mare. Tapno maawagak ti kaanakak, ani Mayang. Ni Mayang, Mare? Wen, saan pa'y ngamin asimbang pait manipo dita. Sa dino tinapananaya? Ay na, imbaon ko amang yaw-awan iti mangalong apu sa aga maging gaita awan paylaan. Anya? Nanang, nangikuti saritaan nyo ko ni Auntie Lagring itay. Asino ti mapukpukaw? Ni Mayang, Willie anak ko. Ha? Nagpukaw ka di? Ti ko na ni Antim Lagring kanyak. Imbaon na, amang iaw-awan iti pusa iya kabakiran. Nga maging gaita, saan pa yan nagawid? Ay, nawaw. Ala, ang mga no isumat ng tinayaw-awan, nanang. Kastamot lang ti pampanunutok nga rod, Willie anak ko. Tinto lang amin ipapaaramid niyan, tilagring kan ko ana. Kinunampay ngum kita amot Di mo manan istoryahan iti sabali at tao tinangag mo. Sa anak mat at chismoso. Anya nga iti amu tayo, ang mga numailawan ka man Manya ngay Lagreng. Nawaga maon ti kaanakam. Saan pa'y nga rod, tatang? Ay sos, sa dino ngay ti ayan itan ni Mayang. Ay, Saan mo't nga gring ti cellphone na? ay na, di na mo ngamin na ibaga kanyak no sa dino ti papanan na. Tapno amutay kumamot ti pang sapulan tayaw. Ala, ipadas mo manin nga awagan. Ay nawaw! Saan ka makawawat, tatang? Saan ko nga rod amakontak, kunakmate? Basta padasam. Ay napo. Agawid to kadilat ta dayjay, tatang. Ang mga no, dalaang nakiturugan na mo. Ang mga no, nakiturog itigayim na. Noan ngay. Apay di ka madanagan iti kaanakam.
Isunga rod anapanak naglod itay, tapno awagak tatang. Angem, saan kumot nga rod ama kontak ti cellphone na. Nawatan niyaw. Anya ngay nga raw, ti maaramidak no kasta. Muning! Muning! Sa dino ti ayan mo, ah? Ay na wow. Si kamot ti lumabas iti store may binditaw. Anya ti sapsapulam. Ay na, ang mga nadaling mablabas a pusa dito store mo, manang Teresita. Awamot, apay aya. Ay, mapukpukaw nga ti pusak. Ay sos. Ang mga nupusan ni Bindito tidakdakamatan ni Mari lagring nga apan inyaw awan ni Mayang iti kabakiran. Ay, napaulimag ka. Ada nakikita mapusa. White color da apusa. Ay, kwa Bindito. Pasensyakan ngam awang matilim mablabas apuraw apusa dito yung store ko. Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan ni Muning ko. Kitaam dita ka aruba Ang mga no adalaang dita nga agpagnapag na. Ala nga Rod, labsan ka pa dito ay. Thank you Tang, mga nain. Sa anak pa mabisin, anak kao. Ay nawaw. Itay pa'y agsapa, saan kayo anangan? Anya nga tanuin ka agripot ka dagiti pulis. Ay natatang, kas kanayon nga ibagak kada kayo, at dalaang tinapanan ni Mayang. Masamang damo dayjay. Na, Sana basta-basta matay dayjay nga puyaw. nakita mo nga raw. Sigurado nga da sa balya na panan na. Kasano nga no kinidnap na. Anya nga yan, tiramidin tayaw. Oo? Sino kumamo nga iti mayat amang kidnap iti dayjay tatang? Ay, apay kadi asan kayo makauawat? Madanaganak nga raw. Ay, may kayo kitin tamangan kayo. Agawid to dayjay amayang. Anya nga minon ti kulor ti pusa anapan inyaw awan ni Mayang iti kabakiran Maray lagreng. Eh, puraw, Maray. Apay na sa ludson mo, Maray? Ay nawaw. Ha? Apay, Maray? Ni bakla ti makinkukwa iti dayjay apusa Maray. Ni Bendito? Sino kumapay ti sa bali a bakla dito lugar tayo Maray? Ha? Ay, sus. Sapay no di agtrab-trabaho dayjay, di ta barangay hall, Maray. Hala ka Maray. Agam, basol namut ngamin Apay ngamin, adi na ikulong di pusa na kat mangalong. Panunutom ka di na imbag Maray. Gaputa kayat mo nga may aw-awan dayjay apusa. Mapukpukaw mo tanti ka anakam. Ay na po, Maray, di mo pigsaan tangiwat mo mga no adda makanggagkin ka. Ay, sorry Maray. Amo ko na niya tinapasamak iti pusa, manong Bendito. Ay! Manang, kunam kanya Willie. Anya kalakit din aya. Ay na wow. Kayat mo amaamuan, no sa dino ti ayan ni Muning, manang Bendito. Ay, flang. Iba gamang kanya Willie. Tapno saan ako na mabando kamang sapsapol kan kuana. Ikanak pa iti kwartak Ay na wow. Agdawat ka pa langit ikasukat na. Kayat mo amaamuan uno saan. Ay, aguri ka. Adto iti dua gaswat, umanay mo't siguro daytan. Inyaw awan ni Mayang ija kabakiran ti pusam. Taimbilin ka no ni Antilagreng. Ano Oy, sigurado ka? Wen, manong Bendito. Kino nangag ko pag sarsaritaan da itay ka ni nanang. No jak agbidot. Puraw ti kolor da ja pusam.
Anya ti umay mo gatangan, binditaw. Ay na, saan ka gumatang manang Teresita? Adala kaya't ko asalod soden kan ka. Ha? Anya day ta, binditaw. Pudno ka diti na ibaga ni Willie kanyak, nga addaam mo yo maipapan itinapasamak iti pusa. Pusa? Hoy, amo nga daam mo manang Teresita. Ay nawaw. Amangan mo no sa bali lang tinangawat ni Willie iti nagsaritaan mi kini Mari Lagreng idi na minsan ngal daw. Ay, di ka man agin kukunawan og libak dita. Di mo nga ron ibagbagakin Mari Lagreng asyak tinang ibagakin ka. Amangan nuguraan nakti kumarik no kwa. Ay, Wen, don't worry. Saan to ama amo ni manang Lagring? Asika tinang ibaga kanya. Pasubo ka talaga, Willie. Ni, apay manin nanang. Anyat basol ko. Sino tinang ibagakin ka? Ngapan mo idandanon kini bindito, tinangag mo asaritaan mi kini Antim Alagreng, Kaasi nga mingi pusa. Ay nawaw, agpampanunot ka kaday, Mabitlan. Oh, adoy ti 100. Anwak na ita 100. Bingay mo Bingay. Wen. Bingay mo, tainik kanak ngamin ni Manong Bindito iti 200. Idi imbagakan ko na, anangag ko ti saritaan nyo kani Antilagreng. Ay na, Willie, una yan ayati kasta. Auntie, adda akon. Na, apay nga itakalaang mayang. Agdual daw ang nagpukaw ka. Ha? Siguro nakiturog ka itinubyo man niya. Saan, auntie? Awan mo't nubyo. Ay nawaw. Agrason ka pailaan. Kay, di pusa ngay. Nayaw awan mo mutlaang. Day tangarod, auntie. Di mo ibaga, asaan mo anayaw awan da di apusa. Mayang. Kasta nga rod, auntie. Nujak pa'y sinursurot day di apusa. Amangan no saan ako na nakasubli ditoy. Naimpaglaangan taado ti bunga ti kayo. Iso sa anak nabisinan. Anya? Imbaon ka, tapnuyaw awan mo day di apusa. Angam, si kamot tinayaw awan. Unay kamutin mayang. Ay, auntie. Kat? Sa dino nga iti ayan ti pusa? Nagawid siguro mo't iti ayan dan, auntie. Nagsina kami mo't di tadalan itay. Ay na, mayang ka aya. Talaga asan ka nga agpampanunaw. Hoy, Lagring! Rumor ka di tatasang wanak! Na, bigbigat aglalaaw ka kiidendita si ka, bindito. Apay aya? Hoy, bro ha, lukarit! Ha? Ti ko nam ka di kadyak amuti naramid mo iti pusak. Ano kasta? Kukwam gayam dayjay apusa, bindito. Agyaman ka, tanakaawit ti pusak. Tano saan, idarong ka iti cat kidnapping. Kat kidnapping ka dyan. Pakaswan ka? Ha? Intun maminsan. Sika, bakla, ikulong mo ti pusam. Tapno ibagakin ka, namin adon akinalong ti pusam, ti sidaan, mikuma. Saan laang anam na minsan, Hoy, mabalin mo't akasarita nak. Asaan aday tayaw awan nyo ti pusak iti kabakiran? Amok ka raw, da pusam dayjay. Apay, di mo kabalan tagsalodson? Ha? Nawanan ti bagam, pumanaw kan, si kaabakla. Bigbigat umay kakaaglaaw-laaw dito'y paraangan ay. Iriklamo ka iti barangay hall, Lagring. Ha? Sige, padasam ti agreklamo. Ta ireklamo ka mat. Pero wisyo dahil tatarakan mo apusa. Kalungan na amin na si Daon May. Ay, bendito kan Lagring. Imbes nga agreklamo kayo,
Pagsaritaan nyo kit ti anaimbag ti parikot yo. Tati parikot kat mabalin a masulbar iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.